तौरे कोई स्कूल ngae BDF officer ngae BDF adagi khungang ngae BDF aduga moida pidibna magi nongoi phangjeri bu khuju mandu palising tham lising tarang tani se example moi hai duni akhoi lising tarang leise akhoi khulai matik chakdam biu kanam jobi ganu akhoi loine thengjage shanti khuduk purake hai ra dune ba idi chodu purakane moi toram den han khuduk to toram taragadi adubu sumba asagi urak payaba tawkadi arba mayam se asum khoi horen hayeng sakar sakar kanda mi punchina ai tungi vision uruk ta taragadi mi je sa ole si di haimam chubin khale aduna honorable speaker sir ain hajining di harab hand ki baje se sumna taw da baya da bagi khoi sakam mamang chalai ba mamang tu zone 20 de chalai bi sakai ga chamana taweba handaki laiba to zone 20 24 kisidi danger ne economy problem jo atai te am jalo ka political party su kasi loin yaung si taw de se kai no ju taw ada taw she so me ju si man ji ngai da khoi lai yangam de khotre aduna maram oduna ngasai si ma je thun lo sana taw khol harang na de di mu ju ngasai gi sum hunga pa su wasal amda khoi ji taw ye ba taw ra si re si sang democracy se leba ngina khoi gi demand do ta le soin thola ne si thola ba kan de di issue yang wang phugal ane ya na honorable leader house na ing dhare khara phare khol hai base asimu swang bang rane adu itar gadi khoi hu tanja saring isda engara hajabdo masagi inme singna jummai tum thadro khaba praja section khoi gi jelomi khudimana jingyu rega tangye khudimana ai yegi jumda hanjalanbi ro akhoi hanjar e haibegi magi instinct je leiding da sarkarna amasung khoi leibre MLA humpu jina haitarana sab manaba decision am lauraga ima lebak manipus kano hona ba matamda moi sang ya bagi khudong jal le dum ing tappe honorable leader thai ba kamai no changna da ba masak ko putok jarsi karamong na chalga tak jaba do khoi mam khanaraga nomini khana serban noma khana sebra adu ka dang tawre haraga mai me aida do puthok naraga last resolution lo thoga tawragadi masi praja myamna MLA yankai humpu hari base masi aidi pharakane khali aduga shanti su lakane khali adubu hogi leiba khungang ngai ba sing ju ngai ba tang ju ngai ba khuding baksing je masi pura puri moi amta nga halaroi khoi sakana missionaries na khoi forces mai pun na ngani noi toni haidana seda khoi amta yaholo rai si amta khoi budget sida nga speech amta panma any kalam amta yaudre alo tadi aina hajabase sipunam ungi haita di hai sawani khoi ngasai pathokre khoi state force ta lising kunthra lere adugi BDF lising mapan sum lising nifu ya lere BDF lising tara mapan do lising nipan puthoraba adugi state force ki haiba IRB police plapon jalaga adugi lising tara ama puthor kunduga central paramedic double 40 do toda kaha kai degi amata se illegal orba da tay de chadra ba khoi illegal migrant mayam bu amata du thi khangoi adugi mathaka ngasagi aina ya da khulai pa amata ju thi khangoi adu khangda ta di ngasagi shanti wari sanana ba ngasagi mogi sesu punamanga se kutuara fatuwa gara for example som da koi maite gi haira ama haigara punamak sing da sida ta ba ya de ga su mafam da koi punamak email khoi plop yauraga ngasagi central leader sing no gi se gi honorable prime minister Modi ji or Amit Shah ga loina na manipur se kai ba ko sida kahingum ji koi chamana nang jaga da layu sine si jaga da layu ena bini bigi sine sigi shumana chamana nung si chana laimi no harak padabu kana no laimi ngam harak do aidi harakan khala aduna si langan hoda ba matam da di harba state force ki mathau se nakai senga hoji village volunteer forces mang je no yumda potharo leilei tambaya ma tambiro thabung ga su chapiro aduga company hangba hangbiro dukan phama yaubiro aduga na khoi padana tawrage hana hariba volunteer sing ma thamoida mamitta adi mai thawaida si leredi yarane na moi utpama karamba khoi state force singjiga central force hadi yadeba asam phalo lokhoga tokthokpiraga atoba state central force yarina makhoi da combine tawraga
chap chana ngasagi hek tawba matam na ngai ta hoji jiri jo ngare si pose tha kayano sahi mayane ba kaim tang lai do mayam jana lai do adu ta di adu matam da khoi state force chap chana le paga central force chap chale paga khoi gi maite na ki jaga le ro jaga digi kuki na maite jaga le jaga da adu phatana pek tawro thamma matam na kadai digi beket ngam do na ba adu di sum tawri chin kargoi gi khabar da kagasta digi electronic premier da haraga somna phile le tamina haidi moi di wai loi ore do khulai babji wai loi ba khoi gi lamni adu lamni ada lamni haidan loi no wai loi re do wai loi khalamina mi bigi okhal khanjal akramina hekta uwa hekta tawrane mi thajalaga wyt pejala kani do jagan makhat khuri makya hajaba manipur bu nungsi da ba manipur thugai ba pam khudi ma chunandi jaga pun idikto kano da khogi drakto saraga mi si mi nu uroi de ne da moi di mi halamam ni ga hara wi film da tawraga hoji jiri jogi jamela kali sine ba asi pun makse kari dagi no have se ta seng haru daga di masagi sakar sigi home department le ba police si mathau se masagi authority hai tarana pi da dagi upay amta le tabana chung le tabana hoji osima jiri osima meyang mai tolok ba kathok ta tori myam se pramani maji por ya hongan por se piruno ba ngamreng se chunga mo pawara bu du yaura di makuta por yaw da tar khoi loi du ne ba se exam police ta police power ji bu uniform power ji amta phapura no authority na adu itar di kana no ba khoi sen mi bi jati khoi sen di kana sen du ri ge senanga min ta le ro ba एक भी खनर खन एना लामरा बीना लामरा हाइब थिगना मी लेता तारगदी मखोज अंगम हालगा दम खोगी जंगल लेबा जंगल की खोई सा मैम दना ख्वाइदि ngam सा दा चाथो चाथो लेबा फिबना खोई मणिपुर से लेबा स्टेज लाए अदो इतादी खोइन हजिक तौदुइ से खोइन पाखचरी सिदी थ्रू अगा साउसिदा पुलिस डिपार्टमेंट से मसीदी को एनी उपाय में थिरगना फन्नुंग लोय कथरसु मोइन हेक दरकार लेबा कनो मुगी इक्विपमेंट मैम अदि प्लस सिम मखोइदा एनी सिम तौर छि तौदेर तौवेना ngase order do piba natradi ngasagi khoigi state sidadi pura just like a mini India ne ba jati mangta leban tab jati lei man ju ai ni mungna na tawba jaja sida police mapanga du loina thudi amnina hauji kari tar a angam senabala kona maram oiduna hauji ti manipur kaina da masak to yokhal a yokhal kai no illegal me gam jangal be am je police na kari sangak pa ka phadna phuna phudiekna adigi illegal pare bu ngai tumai ba phajal laga thambada ka kai mo chatuna chapam dai roe ba adu police da du am da pi de khoi da kan na pi de khoi da ma du phana por pi de du pali de ha hel long thok le ado si pun baksing se sigi budget sidang asagi tahun dindra se tawrup tab dur haije bi wani aduga amana khoi gi relic kem da library ba khudi ming je no magi chana na bati सरकार तौई है हाई अदुबु मखोइद फ्री हैंड थादब खरसु दुम यावदम ते दुम यावी अदुगिसु मतकता मोय मोयगी कमिटी बम सेमी कमिटी जी मकता कायुमा नतै दिजा दसु यावगा बजानी अदुबु हौजिक लेरिबा सिगी फिबन जिददी रिलीक केमदे लेबिरिबा अदगी खोगी टॉप टॉप खुं मयुम चंगल लेबिरि मयाम सिंसे मसे ngallingada hogikse tha taraga manga chujal amni sum kushala gadi mi side yaram sijala khojal tokhala kanda di atopa mayam man na tai dei jada ba blaming mayam tokhala kanda di hena worst condition la akanda di koi upai la oi adudegi di kari moina thonna na si rang hi dawini sina thonna si dawna de punchi de sanna ba yaro da ba phiba ma la abagi tanjala amni na 100 number 1 ngasai ge ni sida pan sida khogi hariba relic kendal lebi khuding baksing je within tha sukung da adugi manung da harba mayum da changba ya ba makhai du di khoi masi tawna na ba sem sare lupa su kai thare adu tawra da tawren haida ba se mase aidi emen ta honingi hapaningi aduga harba relic kendal leba mayam punu maksing je ngasai gi pikharba kama samada taseng haru ragadi akhoi gi maite gi tradition adigi atop tradition mayam je
सूम लोन कायखले कोई मैते धारुगदी अगी अइना मवरमदा इतैदो उबका को खुमनरिमनि अगी इकुबो उबकान को खुमनरिमनि अदुमो मयाम की ट्रेडिशन मयाम पिखरब का मचा दो लेने यादम परा फ्री तारे अदि कहीं का ना ते तिचा तब मियेंग ना तिचा तो थोक दे थोला कनी अदु शिपुन मक्से अइना ऑनरेबल स्पीकिंग थ्रू द ऑनरेबल लीडर हाउस पुनिंग चिंग सरिसे मसे खरा थुनने एने उपाय थिरगा मयुम धननबा कोई सोल्यूशन पुथोंनबा रिजोल्यूशन लौन होनसी अदुगा सी लौदो मरक्सिदा मखोइदा कोई करे हतारने कोलोनी ताई ताइतारे था क्या की थमजे हाबनो निमि क्या नि थमजे हाबनो अदुगी मतुंग थमकांदा मखोइ मिबे अमगी राइट तो सुमबांगजल आमने सुमबांगजल अबिना सिबनाबा सुम हेंजल आनी मांगदना नबा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना ऑनरेबल स्पीकर टुडे हाजिरी से मसी मतंगा ngसागी तहुनजनिंगे अदुगा आई हंदकता दोइन सुन चलुरे रिली कैंदा चलुबा कांदा खुगी करी हादरे मोंपा हादे चरुगी मोंपाकता थारागा लाइबाकता तुमंबा याम ओय अदगी मेट्रेस लाइबाकता तुमी कांगदोन पी हाय अमनी पिरम तोखरे अदे अइना हांजो आई क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन हंजबनी ऑनरेबल लीडर हाउस ता हारबा कांगदोन से तंगाई फदना ने मसी पीद्रगदी मखोजा अदुमतिक लाइना हिंगलाए अदुगा नारे खोले दुजो खुगी तसेंगमदी मोइगी दमदा स्पेशली वना हारिबा रिली केनला लाइबा नारगा ऑपरेशन तौदुरसु मोइदा फास्ट प्रायोरिटी पीबीबा अदुगा मखोइदा खितंग दोंगानबा मी अमा येंगबा नत्रदी अदुमतिक खमथिंग वाखल अमिना आई ममांगदा इन हंगिबा क्वेश्चन दजु हारिबा बेथिंग जे कांगदोनिंग जे सुंसोय सोदना पीननबा तौगनी पीगिनि हाइगेबनी होगी फावबई ओइना मी अमदा कांगदोन अमक्तंग पी हाय हारिबसु हंदु लेरा हंदु वकने अतै दिदि तौद्रमिना हेना नतै तै चादा फियन उराबना मसिजु पीनी पीरो हाबिसि ऑनरेबल लीडर हाउस सिंगदोक पिबदा ए तहुनजनि कैसे पैसा क्याम जे सुअन पैसा मैम काइथरक अदुदा पीबि कैसे काइबे नतेना असे ए तहुनजनिगे अदुगा सिदा तमीबा अंगांग सिंग हाइतारे रिलीफ केंद्र लेरिबा छात्र छात्री सिंग से मसे मोगी दमक्ता हारिबा खुगी सारिबा संगुगी तोंगानबा रीडिंग रूम हाइदना स्टडी रूम हाइदना काम ममतंग असंग ममतंग थंबिरगा दुगी तोंगान ओजा स्कूल सिंदी ओजा जिंग आतरना एवरी मोइदा मदुगी लाइक पाबा मतम कोई हॉस्टल लेबम द लाइक पाबा मतम दा सुपरकनर सुपरवाइज तौरागा सुपरडेंडिंग हिन अदुगुना ओजा अनिनी गतंग मोइदे एलो तौगिरगा हारबा अंगांग जे क्लास तगी मोइन लाइक पाबा मत कना कना पाबा खोपा पाई पादे दो आइदि मयुम कामनुंग द पाबई खुदोंग चाब अमत लेतमिना ngसागी करी हतारने मदुम दंग सिदा पनबिना मदि फागादौनी अदुसु पंद्रे अदु मसिजु यारगदी होरेन ऑनरेबल लीडर हाउस ना ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा मजुम दंग हापीबे याब्रा हपजन बियो अदुगा नारग येलप मतमदा होय खोइगी पीएमजे वाई कार्ड पीरी अदगी खोइगी करियाबा खोइगी सीएम की कार्ड पीरी हक्सेगी तेंगबाल की कार्ड पीरी अदुबु अदुदा यागदब नतन ताई जादबा खोइगी अचौदो ऑपरेशन लाको कांदुदादी मोइदि पैसा थोफम लैतबनिना यारगदी खोइगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंगदा फ्री ऑफ कॉस्ट किडनी ऑपरेशन लौथोप तारे हारगसु हबजम तारे हारगसु स्पेशल पैकेज अमा तौबि हारगने मसिन नंग होरेन ऑनरेबल लीडर हाउस ना ऑनरेबल स्पीकर थुदा यारगदी मदम हपजन बिबि याब्रा यार हपजन बियु मरमदी मिबे पुंसी से मतम लोरगदी उपाय अंत लेतबनिना मतम लरिंग से तौबियु हाइदना ये सुम समझगे अरोबदा खोइगी एजुकेशन सेक्शन से मसीजु सिद बजेट यावजिगदी ngसागी सुं चाने चानद्रे कहीं स्कूल फगल मिशन मकाद ऑनरेबल कंसर्न मिनिस्टर को चेन चेनना मसगी हेक्ट करी है कराई करी सोयद मसी फगले फगने तब तंजासीदी इंफ्रास्ट्रक्चर की पैसा मैक्सिमम याद्रे ओजासु लिंग तरुक मत हांगे पैसा लेते कराई हापचलुद काय फिलअप तौरूनी फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से फत्रगदी पुनमक लोई फररोइदबनिना एजुकेशन से फानजे हाइबा तारबदी ngसागी सिगी बजेट याबे पैसा तोंगाना स्पेशल कोई करी हाइतरने हापन भी नत्रगदी असिसिनदी ऑनरेबल मिनिस्टर पाम्बिरिबा एजुकेशन फगनना होनबदा केंद्र खुदिंगी स्कूल फगलन मिशन मखादा फेज 1 फेज 2 न तौरिबा मयाम से लोने फेलो रगदा मुंसे पुंगांग मांगरगनी मसी यान फब स्कीम नि मदुना केंद्र वाइज तौरबा मतम से एग्जांपल खोइ खुनरा केंद्र दा हारो अदैदा
स्कूल फलन मिशन मखादा अनि अमन स्कूल हाई स्कूल लेवल अमन हायर सेकेंडरी लेवल 1 to 12 अमन 1 to 10 असिदा ngarang di oja khoi honorable minister na tawidana KC school gi oja ni thabire yamna haidi sa ta paila sarga mai subject to tanga le tadum upai le tamna dum tha hai thabire aduga soma high secondary di oja pulamna wal se oja mapan matal subject wise wa khal aga di masagi khoina honor ju pang mang du ni na masim dang di ngasagi summa mayang wat pa khopa tolu man se harbi education di pami ona pidi ba semmam jinga di upai chungle le ro central sponsorship khara yaw sin di yabna tam state ki damakta masagi करियानी इंफ्रास्ट्रक्चर फगना नबा हाइगी कैपिटल पैसा से मसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वन हाइतार ने मसी खरा हप्चन बेबी यारगदी हप्चन बियो अदु नत्रगी स्कूल फगदंद्रगी एजुकेशन सेक्शन से फत्रगदी मफम खुदिमक्ता फाररोय दवनिना मसी फनहरम मतमदा हारिबा वखन फतब खल्लिबा अइना सी तौरगदी सिमानी रिएक्शन लाकलेना खनमंगमद्रिसिंगे करिगुंबा स्कूल एजुकेशन फगखि बतारबदिने सुंसोइना खरा मखरि हंदरकनी हाइदना इन मसिम दई पुखचबनी अदुगा लंबी थोंगारो लंबी थोंग दे यारिबा ओनबल कनोना सीएम ना हजि पानबिरि जिदा लंबी जिजु खम थेंगना पुंलोय लोसला आबनी अदुना ममांग लेबे लाइब्रेरी मयाम जेक्सि यार बजेट सिन कछु ओय अदुन हंदे वर्क प्रोग्राम दो ओनबल मिसंग मकांददी फोंग मंगमी के बासिरि लेसलक्त्रे हारे अदो इतादी कसगी पैसाजी कमाय तौदि हाइबा मतमदा खोना सा हाइजबदो स्पेशल पैकेज अमक्तंग लंबी थोंजी इशाव नंगंगरबा लोइन उदरनसु हमने इरांगसु नंगंगरबा कोबिनसु नंगंगरमिना खागी स्पेशल खोगी असिस्टेंट मयाम अम लैरिबा एसीए की एसपीए की हाना लेरम स्कीम मयाम दो दम लौखत पिरागा आरआईडीएफ हौजी सीआरआईएफ लैरिबा मयाम सिगी तिनजलगा हाना लेब एसीए के ने एसपीए के ने हंगल लगा लंबी जे फत्रदी टूरिज्म पूरी फेल टूरिज्म मतंग से अमतु पांदे टूरिज्म पलक्ति आइन खानमदादी लंबी दो लेतम टूरिस्ट कराई चलुदुन एमडीआर ओडीआर अमसुंग आईबीआर दा फावरगा नेशनल हाईवे देगी टूरिज्म चंग खजि खक्तनेबा अदु मैक्सिमम होगी खुन मणिपुर लेबा टूरिस्ट स्पॉट मयाम सिदी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ता चंगगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ता चंगगा लाइबा ngaktaनेबा सिदी तमता लै पोंतेबा अदु एता लंबी दु यौननबा लंबी सिंग सिदी पूरी स्पेशल पैकेज अमा तौ होननबा हायना मदु तौ हमदु आई सिमै हाइजबनी अदुना आई वफम कि हारगा असगी एग्रीकल्चर सिजु तसिंग कोई मियो तो ख्वाइदगी कन्न तो बाहाय तारने मरुब डिपार्टमेंट अमनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेते मियो अमता लेररोय अदुदा लौ सिंग फार्मर सिंग उरागा कोई सारिबनी फार्मर सिंग दमतन हायदना सिदा स्कीम सी हापे सी तौरे हाबजे अमा ताहे उदाबा हाय तारने फार्मर सिंग हाय तारेको स्पीसीदा अदो इतारदी मोय पिरिबि स्कीम खुगी करि हाय तारेने मोयगी इंश्योरेंस हायदरा कईगुम्बा नंगना लौ परि तारा सिलेबमदा सुक पुथोगदी नंगी एवार्ड लुपा सुक पिगनी अदुगी मत करिबो नालक येलक मतमदने अखुन नोगी तुम तोंगान स्पेशल होना लौ ब फार्मर सिंग दंदा अदु मनाम सुंग फार्मर सिंग नो अखुन स्पेशल होना तोंगान थंगबनी हायबसिमा मसी तौदबसे मसिमसु तहनजनिंगी अदो इ लोसनजर मिनि अनिकतंग लौजिगी अदो इ लोसनजरगे अदुगा हारिबा लौ उबा फंगद्रबा इरांग मरम थोख्रबा लौ चंग सुयाद्रबा सेक जाम इकौदारो सदु लंपाक्ता हारो अदगी सोमदा मसागी आ चिंगोंग दा उबा यादबा जगा सिंगसिदा मसागी आइन सुम ताजबददी असुम लौ उबा यादबा जगा सिंगदा पैसा खरा पी हाइब्रा अदो इताद मदु पी हाइतारगदी सिदा तसिंगबा सिदा पन्नदै हंजबनी कईमु पिरम तारागदी अखोई केंद्र लेबा इकौदा लेबा मायाम पुनमकदो खरादी खरा पीदे कईगा डॉक्यूमेंट पुरो अदो डॉक्यूमेंट लोय चाकथोरु पायंद लेते हाइजले अदुगा अमु गूगल द येंगदों है गूगल येंग हातादी असेसमेंट जे आदा चपंगमद्रे इकौदा अदो दे कमान तौना जी तुक्ता चलगा कमान तौरुदुइनो अदु मजु रिलैक्सेशन याबे या लेरगदी अदो म लौ सुबा यादरबा जगा खुंगंग मरी मै तुमना चाखरबसिंग जगा दो अदुदी फुल्ली पीबी वना इ सिमता इ ओनबल स्पीकर थ्रू तमजगे अदुगा लास्टली हारेबे एजुकेशन जे चाखुलंजेना तारबा ओजासिंगसिदा तोंगानबा ओजा उन्नबगिदमक ओजासी ओइबदा सीसी चंगगा हयें ओजाजु ओरप कांदा आई फ्लैग पोस्ट हाइबा फंगी आइजे मियामना रेस्पेक्ट फंगी से एग्जांपल डॉक्टर जो डीआर फुल स्टॉप मापुन सिगी डॉक्टर एमबीबीएस पास तौर मदुंग दगी डीआर फुल स्टॉप लाइफ टाइम लेरदमने लाइकवाइज जज कनो जज होगता रिटायर्ड जस्टिस दम लेंगना लेय मोद स्टेट सम पीएबा लाइकवाइज ओजा ओइनिंगनबगिदमक्तने हौजि मणिपुर ओजा ओइनिंगबि चांग याम हंदरे पैसा थब इंगांग फंदबि
सिमन अतमना ओइगदबा मयाम हिंसिदी तोंगाना अनायक चंगबोरसु क्यू मोय फास्ट तौंबीबा अदगी नारागसु मोयद कमीशन पीबीबा सुमान ओजा ओइननबैदमक्ता कोई एजुकेशन सेक्शन फननबा गवर्नमेंट स्कूल फननबा ओजासे उननगदमक्ता सिगी कनुसिदा यौरम डॉक्टर यौनिंदना कोई तोंगाना मोयदा करी हनी स्पेशल करी हाइदरा कोई स्टेटस हाइदरा करी मोयदा व्यवहार तौननबा अमा अइदी तहुंजंगै पुगचबनी वाफुं ग्रस आई ऑनरेबल स्पीकर पीबी दंग थैंक यू थागचरी मथंगदा ऑनरेबल मेंबर श्री के मेघचंद्र सिंह मथंगदा ngang ho ding da kainota ai ning ji hoge member aman habi graba point ji yaringe hanjan na ba aduga khoi mayam da su khitang tabado yengbiraga tawbiro. Thank you, Mr. Speaker. Sir, budget discussion 2024-25. Sir, table da thambikhiba narang thambikhiba leader of the house na finance concern na thambikhiba si masigi budget si Manipur gi oinadi yamna laibak thiba budget amani haina aina hanbada thamjage मरमदी अनंबना बजट की मागी साइसी सही खुदिंगी ताम खुदिंगी सही खुदिंगी बजट की साइज हेंगलपा अदुगा डेवलपमेंट की एक्टिविटी हेंगलपा लेबा की वेलफेयर दा सुम हेंगलपा सिबु द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट कोई अदुगा हंदकी सही सिगी 2024-25 की थमीब बजेट सिदी ममांगी सही की बजेट की पिक्थन थमक मरम मसिना मसी अखोई चाखोत थौरांगसी लैंगाकसी मनिंग हले हाइबसी बजेट सिना रिफ्लेक्ट तौरे बजेट सिना अर्थ फोंदोए मरम मदुना लैंगाकसीगी द अकाउंटेबिलिटी द रेस्पॉन्सिबिलिटी मसी सीरियस ओइद्रे मरम मसिना लेबाकसीगी प्रजा खुदिमगना तोंगान तोंगानबा डिफरेंट एक्टिविटीज प्रजा सिंगना पाइखलिबा बिजनेस की एग्रीकल्चर की नहारोल सिंगी लारिक तंबगी सोशल वेलफेयर एक्टिव थबक थौरम खुदिमगसी बजेट पिक्थरकवा हाइबसीदा लोइना सुखरे मरम मदुना मसी लाइबक थीबनी अदुगा मसी चाखुटपदा मनिंग हनबनी हाइबसीमा अइना हनबदा थमजेगे लास्ट ईयर दा सर होजिक थमीबा बजेट सिना 34,815 crores अदुगा 2023-24 दना 35,022.21 crores 2023-24 अदुरदी होय पुनमकना सरकार अमगी चाखुटपा ग्रोथ सी मसीनी अखोइना उबा पामीबा ओपोजिशन दा लेरसु प्रजा खुदिमंगना एप्रिशिएट तौगदुरिबसे बजेट फाइनेंस हाइबसिना इट इज द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मसी पुनमक्सी यामना लाइबक थीबा अमा ओइरे करोड़ चानी हेना ममांग चहीदगी कुमसीना हंधरकपसिना अदुसु यामना सिचुएशंस एबनॉर्मल सिचुएशन सी यामना सोक्सिनबा मतमदा बजेट हंधरकपा हाइबसी करम्बा करी हाइना अर्थ फोंदोक्तुना मियाम प्रजा अमसुंग तोंगान तोंगान अखंग अहि लमदम असिदा मणिपुर असिदा लैरिबा मयामना हराउगदेगे मसी हराउरोय अखोइनजु हराउदे सिचुएशन सिददी सेंटर दगी हेनबा पैकेज लौदुना मसी बजेट सी साइ सिंगलनगदबनी अदुगा थोइबा थौदो वाथोक मणिपुरदा मसी यामना साथीबा वायलेंस अमा थोइबसे मसी हेना युम कई साबीबा अदगी तोंगान तोंगानबा अवाना मयाम सिंगसी हेना सफिशिएंट फंड हेना हापा हाइबसी सरकार सिगी अफबा साइन अमा ओइगदबनी अदुना मसीदी हंदरकपसिदी यामना नुंगाइजदे सर लोइनना हाउसी अखोई इंडिया की स्टेट खुदिमक्ता लैबा सिंग अखोई मणिपुर की सुसा माने भारत की पार्लियामेंट फमिसिसु एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मसी सिस्टम
procedure punamak chap mane aduga aikhoi gi house de sir masi 2023-24 gi economy survey report si budget thamdringai da han aikhoi da khangan digidabani maramdi 2000 si handaki parliament da 2024-25 ki budget thambada madudugi budget to table tawdringai da economy survey report sina han thami machine tai machine indicate tawi adagi masigi economy report sina survey report sina state asida leiriba tongan tongan ba sector da mamang chahi da pakhat khiba mayam singse economy survey report 2023 sina takadabu masi ta akanda aikhoi punamak member singna leibak asigi chakhot thorang da leibak asigi tongan tongan ba yaifa thoram mayam ama adagi department mayam ama ngasi aikhoi department wise khanar kaduri basi madu yengdrabadi aikhoi punamak yamna knowledgeful oiroi aduna maram oirkanda economy survey report si ju aikhoi da phangandabase masi akhoi nuaite masi aikhoi gi knowledge mayam ama pigedabadu inputs material mayam sing adu aikhoi phangoi haina lowi maram aduna karigidamakta economy survey report si budget ki khanane na basi ki mamang da phangan bidribunu madu daidu da GDP growth ki madu gi details tham laigani department wise mayam na mamang chahi da paikhat khiba mayam loinu utkani adagi tongan tongan ba scheme mayam center gi scheme state ki scheme adagi honorable chief minister na paikhaliba leibak asigi oiba kendra humpu sigi oiba paikhaliba scheme mayam punamakto economy survey report utkadabani madu sarkar ma leina leina karigi aikhoi da khanghan bidribunu masi swaida hoba ma leibra na khali aduna budget ki discussion sida aikhoi size picture pasida natna aikhoi na masigi leibak asigi chakhot thorang da ho akai mayam mention na ba khanar ragadaba maduda opposition amna lawgadaba role mayam sing dusu aikhoi da thambidre aduna masisu yamna nuaitaba achauba handicap amu helisa loinana masigi mamangi chahi gi budget ki estimate ki size amasu kumsi gi hojik table da thamaga aikhoi khanariba budget ki size masi handharakpasina marmur kanda handaki sarkar gi budget asidi bon size budget haina aina thonjege maramdi bon size haibasi gamla da thaba mahi yanba uwarbasu komla ama gamla da thaba matamda gamla da thaba haibasidi magi ising chaira chairaga pal abasu paliba mahi adu chaba yade maramasina aikhoi masigi budget si bon size ni masi pixel ai sum kuira kuira sum pixel ai lengak se paira paira sum pixel ai aduna masi gamla du dagi hongdokpra natraga madu karamba mechanism amana miyam khudimak mahi marong chaba yaba fruitful oiba adagi masigi importance adu parja section khudimak ta phangnanaba madugi pambi si karamaina hongdokdagi haibasi masigi laina khangdokwa tangai fadaba lei haibasi su aina thamjaningi loinana budget asida udli tongan tongan ba khoigi size pictharakpa loinana pochai gi maman hengatpa punamagasi economy survey report budget loina related oi masi punamaksi aikhoi leiriba tax lokhatpagi maung di ahongba leite budget ki size ti pictharaga miyam digi khaiga liba tax non tax tax loinana GST miyam aikhoi ki value added tax miyam sing loriba miyam masidi ahongba leite maramduna akhoi parja punamuktadi pochai gi maman de hengalakpa aikhoi khudimakta phanggadaba scheme khudong chaba miyam singsina asum asum pictharakpa maramasina masigi government sina paikhaliba sidi tax terrorism makhalamani haibasida haiman bathoi maramaduna aikhoi parja singse tax pibagi awabati lei aduga sarkar si leibagi welfare gi oiba scheme di aikhoi phangba watpagi potumdi budget sida reflect tawi maduna masi afaba symptom amdi oide sir loinana aina sum pajabada budget sida sum pajabada state government gi oina
achievement nipan khaktang palli honorable leader of house na masigi budget speech da reflect tawsi achievement nipan masi palli achievement nipan adu de dum leire sigi number sidagi hek support from sigi tungan by achievements of the state government had masi nipan ui aduga budget sida paragraph padharak pada sir 2F paragraph amadi akhoi gi union budget to 2024-25 ki masi copy tawi haibdi tungan ba department sing sida nahagi thabak example lam haije sir support from the central government and the relief measures haidana sumaina sum mathang adagi parakpasida highlights of the union budget and hapsili akhoi gi state ki budget sida highlights of the union budget 2024 na high masida sida farmers singi pulaf india gi oina 1 crore farmers sing masi kanaba pigini haibasida akhoi gi budget hapsili aduga masida pallibana 1 crore farmers india gi oina kanaba pigadabsida manipur gi ju share yaurum manisini haidis adurigedi akhoi gi state amagi laingak ama leibasida manipur gi farmers kaya pigini haibadudi yamna sentence amasu fataba potumadi madu neinabi rudre farmers singi khanbi rudre haibasimidi utli loinana paragraph 36 ta prime minister has always been on increasing employment opportunity for the youth palli paragraph sida employment opportunity for the youth masiga mari lenana tungan ba job singi honorable finance minister Nirmala Sasina thamki sahi manga lakadabasida 4.1 crore thabak pigini haiki ai budget to phajana taja hoi pai amasung copy su ai yengjare madu sahi manga changna lakadaba modi 3 gi tamasida pigini hai adubu madu contradiction amadi lai maramdi central government ki budget si kari gi palino hairabadi hairiba central government ki budget to masida paste tawraga copy tawraga hapamina madu central government gi su palaktaba yadaba wafam lai paragraph 36 ta 35 ta 34 da yaw masi central government gi scheme haktani then madu su awaba masagamani manipur da naha su thabak phangangeni haiba target pidri adagi central government na 4.1 crore adusu akhoi gi center government gi piribodo manipur gi kayam phangadagi manipur gi di tentative boiba kaya lebege mamangda akhoi na ningsing bayai sir chahi mata crore ani ni thabak pi gi ni haina central government na lakthokibani madu punomuk to tungoinar mi hairganda 4.1 crore handak thabak pi gi ni haina akhoi gi finance minister union budget ta hairibini hairibasi su amuk tadhareibini mamangda pi khiba commitment aduna parjada kayarak hanna asoiba commitment se pigedege haibasi budget sida sida adum sumyawi sumai tawduna sir union budget ka mari lena train thoi ma yaw khre maduna masisu akhoi gi central government gi leiriba scheme project adagi infrastructure development si manipur gi budget sidadi tonganba special program amata manipur gi sokchalaba lambi gi adagi disasters aigi akhoi gi nonglei nusitna hailstorm na sohalaba mayam singsidadi madu taunanaba khitang immediate relief khara pirakpadu natana measures akhoi gi masigi lambi kaya sokhi ising chawbasida masi kari meta pande aduga budget ki achauba bhalam sidadi tongan ba lambi thong sembagi wadi thodongna yaude aduga state government ki 10% share du di reflect tawi aduna masi akhoi our government is managing only the 10% state share masi di akhoi development da maning han size handharakpa development da paisa hapchalaktaba lambi gi se suppose yam kupna observe tawjai akhoi sir hauji phauda tam ani gi tangkhai chanchalak pasida chahi khutingi pwd gi
program sembasi kumsi sahi ki ju semoi haiba pau lei akhoi program tharo haidri hoju phauda adagi mamang da sem ki daba sahi sem ki daba program lei adurgadi mi pum khudi makna tongan tongan ba lambi kaya da ban blockade lambi semde lambi yaroi lambi to khaire parja ki voice ni this is their right, this is our right. Masi puno maksi makoi na tali ba demand to sumi government nama leina center da BJP government state da BJP government leina talai ba demand sing to justify tawe madu sumi adu masi tasengna masi gi sumaina ngamdri ba si kari gino adigi state government da program mayam major department mayam sing program semje laktrabada aikoi opposition da leibai koina lamdam sigi parja gi damakta kari thabak tawba ngamgadur no haiba sidi yamna chauna hangba yabo wahang am oi isa aduna masi mayam sing si pandi reflect tawde masidi PWD duna major department PICD major department aikoi gi tongan tongan bu water resource ta lupa crore asukti kendra khudi makta development leirgani haiba sidi yamna boldly yamna lingna sarkar si double engine government ina leigidabani madu budget sida utte yamna dagi sumna literature khara figure macha khara piraga tawbasina di aikoi di it's not favorable for the people of Manipur sir loina na sir budget sida pallibasi central government ki scheme jing khara palle adagi state government ki achievement tare nipan khara palle aduga lei hori basidi aikoi ki Manipur state amani masida lei riba sir tongan pa section me pensioners sing adagi asa workers sing 4,000 hena asa worker kaya amana ngasi tongan ba mirun bi singi awa ana kaya siar tawri doctor amagumna nurse amagumna government ki employee nurse amagumna masi tongan ba village level da tawri ba asa worker sing siniga tawri ba makoi lupa lising ama phangba masugum ba singse they are our people akoi ki parjani makoi sida lupa lising atopa state tadi state government ki paisa je hapsen biduna lising tara pi ba yawi lising tara nga pi ba yawi lupa lising ama na kari dawdoino lupa changwa na kari dawdoino masugum mayam jing sidi aikoi makoi si important oidabdawna khanbi masi afabo welfare state adagi stand for the welfare of our people then aikoi masugum mayam sing se section mayam sing se masi reflect of bigidamni paisa hapi gidabni haibasi ai thamjaningi yaude adagi naha oiraba naha larik laisu hairaba mayam thabak phangdabagi awaba thoidong utte masida reflect of bigidam thabak phangdaba Manipur gi naha kaya leiriba mayam sisi lupa crore su kaithoga thabak hapani say suppose union budget ta 2 lakhs crore kaithoe aduga 4.1 crore thabak hapkani hai akoi why not in our state karigumba crore khardi kaithoga thabak hapkani hai bisi karige haidribano central government gi akoi gi nirmala sasina union budget na hairibadu central government na hairibadu yes akoi state ta su yamasu yamsu khardi pigidabni naha singi dabuk sumaina lokhali sumai tawdana naha role sing unrest oiba naha mayam kaya noma kangdana tongan ba lan chatiba mayam singsi karmaina phathagadagi haibase this is the responsibility of the state government masi paikat pide masi haibidragadi masi naha role mayam singsi unrest situation se masi still continue to be tai marumadro masi reflection amata leite sports ki sir sports ki mayam Manipur ji powerhouse of sports hai honorable chief minister na ahoi sports ki ex sports person sing ki lupa crore mari happy ba ui aduga atai di ude hana chatharakpa masi Manipur gi sports person mayam sing masi incentive ahoi gi award mayam pidna mayam chathara ibni adu 2019 dagi di pikhitabasi ai subject to correction 2018 la 19 la sidagi di incentive moigi sports person meritorious person mayam singsi akhoi gi incentive singsi pigidaba kuire adu still housing su budget sida hapidri masi yam maru oiba potne maramdi akhoi sports sing duty dum thagatpa aduga makhoi gi incentive ti pidaba haibasi akhoi na sahi khudi gi makhoi bu respect to widaba haibasi akhoi na thagatpadu chinban gi
लांबन की खुही तैबगुम थागतपदुदी थोइदोकना कानारोय अखोइना तंगाई फद्रिबिदि अखोइगी बजेट सिनि मदुना मसिसु स्पोर्ट्स सिसु उदे aduna only 4 crore खक्तंग उबसिदि it's not enough for the entire section of the sports person sir adagi nupi singi panbide nupi singi role adagi nupi singi chakhu thorang mayam panbide somda akhoi gi scheme chief minister gi oiba program khara di pali very limited aduga maduna achauba larger section of the people larger section of the women madu akhoi madu panba ude akhoi gi budget sida masi importance to wahi ani khaktani masi wahi ahum khaktani sentence samtani masi gi budget speech da load cover up to ya ba potu taude ude masi akhoi maning hana chatpa kawi masi farmers singi makhan gi akhoi gi fishery farmers adagi poultry farmers adagi tongan ba ok loiba mayam sing mamang da akhoi gi ok loiba mayam sing akhoi gi swine flu lakpa matamda madu ok paksan halaga central government gi policy lai central government gi policy du da ok si paksan na swine flu hatpa matamda madu gi compensation pi gedabani madu pande masi inthok palai bu thiba amani tanari ba ato pa state ki central gi policy me amdu manipur yorkan da di masi pumang mang hi bdau no ubsi lai bu thiba amani adagi tongan ba farmer sing hanadi nga macha ga si akhoi gi mla sing gi khuthang da adagi panchayat ki khuthang da nga macha sing ga si chekhau tawdna nga gi farm lanai taw sing si da yelami hauji ti su u gi da ono kitang sum yang chen birak ba ya na ba kaidaw kitang thujen biro om si budget si bo sumaina tawna bro ai di sim ngang i ba point da ngakani lakse haijari si taw he haija baga adu gi gen se sungang bi le ga di nate adu gi nati ai si matam am pibi su ya si di ngang matam thok di ni mini kun hen ngang bi le na ga no si di matam am pibi phajana khoi gi calculation taw Mini manga question ama- kya pi gi mini de manga ama pibi gi tawbiro. that is not rightful mini manga ma taw biro no adu di ngang dra su ya adu di si di akhoi opposition ani hum da ni ngang iba adu maina tawra di akhoi gi rules ki matungi na dum pibi da su akhoi akaknaba matam pibi da yani he ngang buga sumain disturb chok laga di akhoi he ngam ga di taw de na sai di ta jari no si ai ono community member kya ngang yamna ai huji pu mini kya ngang da haijari ji kha tabiyo yam di ai ngang jare si mini kun hen ngang bi da bane khoi ga sai di dum ta jari akaknaba matam do dum pibi da akhoi dum ngang jage ba ngang ngai da dum disturb taw bi di ngai te ba na de ai ji haija bane hoi Ang te- ai su sauk di ya duga dum ai 근데 haja 사오 수가 주가이 돼. akaknaba matam 아이 나 하비디 그냥 투전 비오 하이버스 까리 까이바 야오게. kai di ai su kai di 아, 네, 네, 네. akaknaba matam du pibi raga dum ngang jage hai bne ba demand wise the city budget discussion ni anything ang ba yai na city is hold the 야네, makha state sa sigi thabiro, entire makha sa issue me am ngang ba yai Makha sa budget ta. thabiro, honorable rules member. lai jaba puni aduna sir masi tungan ba angalawadi worker gi asa singi safai karmachari sing mayam leiba mayam sing amata bdf ki mayam sing ki panbi de masi reflect tawiba mention tawiba paisa happy ba changi masi mayam sing si ude sir loina interest di government gi budget size di hanthaba interest pibagi chang di hengali interest payment increase 2024-25 to pidu ribisna 1101 crore adugo 2023-24 to pigi bisna 944 crore interest payment se then budget size na handarakpa interest na kumsi chahi ni hengatpa asi aikoi awaba amani ba adagi amuk leiba ngasi gi tongan akhoi gi budget si pixel lakpasina marmur kanda expansion sidi udre aduna marmur kanda asi miyom praja mayam singse senthum phangbagi phibam activity wala abanina haujikti sunday market ki pot si tambangamdre adagi lambi surokta pot chei yonba mayam thengnari basi yamni kai ba mongda adi gari kham ga yonba railway station da tawba mayam aikoi kai ba sum mayam si praja sing awa basi sum phongdorei masini aikoi lai basi sir loinana sum chahi khudingi thabak ki pending se sum henjalakpa 2021 da akhoi gi number of UC thabak masing se 7723
UC pending lekhale 7,000 deni sir aduga 14,651 crore sina masigi paisa mayam sigi paisa sigi UC pidaba aduna di UC pidaba sum hengalakpa adagi budget ki asoi basu sum hangtharakpa asuguma mayam sina maram oirkanda aikhoi di awaba phibam amada leire adagi aroi bada sir finance commission award se masisu aikhoi ki local body sing da municipality da adagi panchayat area da masigi election tawrokta basina maram oirkanda finance commission su paisa handhare then aikhoi punamak se hiram khudi makta da sum sokchalakpa sarkar se maning halakpa haibasi afaba saina manate aduna masi budget se yaragadi review tawbiu thank you sir 마탕다 honorable member Shri K. Ranjit Singh. Thank you, sir. I lunch break to kitang lambi da traffic jam with an halakra thang ra. Pigani. Sir, I di our budget sigi maram da pai phate adom da chacharoi. Ayo ba observation khara ina thamning ba information khara ina khabar da gi phangba duga rule matang semdok haning bagi adwaida finance ko mari leina I thamjage sa kai thok kadori ba dagi budget ngasi khanaraga toriba yamna finance habasi hoi sarkar sima chalaiba matamda imung amma chalaiba matamda hoigi changadori ba madugi magi expenditure aduga cham manai sa sar sida hoigi contractor association haiba tare private sector society singi engineering sel da pisinduna thabak suhan khiba yaningde moina sida phongdoi sar ai loina paroi matek amani dang di horen tanja gi quote tawjage sigi contractor association sina sar khoi press conference ma ngarang mathang nahan tawi aduga aina paijari ba cover sipokna phamni ngarang gi edition ni rang tang kunthra ma thoi da phongba sida moina harise sar akhoi gi contractor se chanipan ga achanga ga marfu registrar contractor special class aduga first class second class third class fourth class moi se hana matam amadi sar akhoi gi manipur gi tongan ba department singi contract work sing simoina sujarami sa adubu Zik leiriba sarkar haiba tare simamang dagi ni moina charge tawri se zik paliba sarkar sina lakpadagi di koi gi local contractors sing sujaram ba thabai khak mayam si koi tongan ba private company da kari da mapan gi company gum ba loina pithoga moi si huzik si subam khopum leitaba hai tare then sigi mathang da ama suk palli si sa paisa gi akoi gi fund contractor singi fund release logo se chahi amada matam amada mari rak tawrame adu huzik sidi madu gi system du pura tokhraga by name haiba tare thabaki maming da tawrakan da khoi gi finance da amamam dang tawraga paisa release tawbagi system ama chapasi masi moi da yamna kari haini handicap oiba expenditure yamna changhan ba do matam mang ba haibna palli adu sar mase Nangzari ba isamaksu tara suba assembly da expenditure department haiba tare PWD ki minister oijarame sar ekhoi contract se Manipur si sen thokpham leitre subham leitre resource leitre si marakta khoi tongan ba laina laisat ki lan gi adagi natural disaster gi kari gi de hujik thengri myam se khoi hanjan hainare pandabsu yade Sigumba maram waraganda sar akhoi local contractors sing si moisi kitang akhoi moi da thaja ba thambiraganda moi da akhoi sigumba state sigi development chakot thorang da moi da dai da khara pibiragadi akhoi resource say for example contractor amagi makha da hingiba haibatai family yamrasa mis tongan ba magi type of work haibatai se lambi thong semba aduga building saba thong saba madugi mystery dugi makhada lakado labor sing then madugi contract work dugi akoi kari material item mayam ama akoi manipur da
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯠꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯃꯒ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ 10 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯌꯧꯕꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯖꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯊꯕꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯖꯤꯕꯤꯀꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯂꯦꯕꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯨꯕꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯐꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯇꯣꯡꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯆꯦꯞꯇꯔ 19 ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 19 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯔꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔ 217A ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯕꯖꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ Roman 1, there shall be a budget committee of the Manipur Legislative Assembly consisting of the Deputy Speaker, the Chairman of the Committee of the Public Account, the Chairman of the Committee on Estimate, and the Chairman of the Committee on Public Undertaking. The Deputy Speaker shall be the Chairman of the committee. Sir, samna hairabada akoigi Committee on Public Account gi aduga Estimate Committee की Public Undertaking Committee की हाइरब कमिटी की चेयरमैन अहुम सिगा Deputy Speaker का मरी की ओइबा सिगुम्बा बजट कमिटी अमा लैगनी हाइरब कमिटी असिगी चेयरमैन सिगी Deputy Speaker नो ओइगनी हाइब Number 2 द सर function of the committee सिगी मथौ से the function of the committee shall be to scrutinize the budget estimate and the proposal prepared by the Manipur Legislative Assembly Secretariat and to submit them to the to the Speaker along with the recommendation, if any, for approval of the Speaker. Sigi Manipur Legislative Assembly ki Secretariat na prepare to badung budget se masi yamna section na hariba committees na scrutinize to matung da Honorable Speaker da masi recommend to raga thagani Speaker ki recommendation logani. Ahum subda the budget estimate is recommended by the committee and after approval of the Speaker shall be forwarded to the Finance Department for incorporation in the state annual budget. The budget estimate is forwarded shall not be subject to scrutiny by Finance Department or any other committee of the government. If the Finance Department has any suggestion to make, Honorable Member Tabiribra. Taje Habiu.
रूल ने यादबदुदी तौरगुमसिना अदु तंगाई फदब खन्नबिगदब लेरगना आई चेंबर दा सर डिटेल सिखर आई समझन जगे डिटेल सिखर खंगनी तौबा यादे हायरगदि तौ बिदबदि फब कइदो बाहायबनो तौबा यादे न इसानसु हायबिगिबदो नो नो सर बजेट से कायथोकदो बजेट से लाली यारिंगदे हायबनते असेंबली नो पॉइंट दु ताकपिरगा पॉइंट दु आई लाक्सगे सिखर पाद्रगदि सिदा लेरिसे यारे रूल दे यावरे हरल ऑनरेबल मेंबर्स इन रूल जेंगिरो सिन मरम ओरकांदो सर असेंबली की बजेट अमा पास तो बगांदो मागी लेरिबो कमिटी से मसी लेतना कोइना बजेट सेमगा तो बाबसे सिगी रूल सिना लाले अदुना रूल से अमेंड तोथोक्सिरा हाइबा म तोद्रगदि सुम अखोई सर असेंबली सिदी स्कॉलर मयामगी अखोई करी हाइगनी नैनभम सिगी यामना कइनो ओइबो मफमनिना यामना सेंगबो मफमनिना सिगुम्बा अमा लेना लेना रूल सिगी अगेंस्ट तोबदन तोबसे मसी मतंग सिगी सेनबा सेनथुम कायतोकपगी मतंग सिदा मसी सेमदोक होबन चुमब्रा सुम मखा सुम सोयरगा सुम चकिदनबा मधुगी पोतुम खतंग ए हाउस की अटेंशन से ड्रॉ तौजबने सारना मतम खरा पीबी थागत चली थैंक यू मथंगदा ऑनरेबल मेंबर शेख नूर हसन Honorable Speaker Sir, esteemed colleagues, I stand before you today to engage in a critical discussion on the budget presented by our Honorable Chief Minister and the Finance Minister in charge for the fiscal year 2024-25. This budget comes at a time of significant challenges for the state, demanding our careful scrutiny and decisive action. Humanitarian and economic challenges ta koi rises sida haukiba tha tara manga asilebak thiba thuganingdaba irang na koi manipur gi rises da liminariba praja khudingmakta awaba seitheng humanitarian crisis thengnaringai gi marak sida economic hardship soi koi thengnari asugum lamba tanja sida rises sigi han ai gi revenue collection अदगी चांग तोंगान तोंगान मरम सिंगना इरांग असि नतना तोंगान तोंगान मरम सिंगना मरम ओइरगा रेवेन्यू कलेक्शन हंधरकपा अदुगा सिक्योरिटी एम द रिलीफ ऑपरेशन गी एक्सपेंडिचर हेंगलकपा सिगे मथक्ता खोई थाखरगी ममांग द थोखिबा हेल स्ट्रॉम नेचुरल कैलामिटीज अब द लेन ताबा लोइना लोइना ना सिंग इचाउ लाखिबा हाइबा सिंगसिना मही मरोंग युम कई लंबी थोंग कयामा अमांग अता थोखनगिबसिनासु प्रजा मखैदा अवाबगी मथक्ता अवाबमा हप्सनले लोइना लोइना इलीगल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सेनखाई थुंगाई तौबगी चांग हेंगलकपा तंगदु लेताना लेबगी फिबम उरक्तबा मसिना प्रजा मखैदा स्ट्रगलिंग पॉपुलेशन द हेना साफुपी मसिगे मतंगदा इन पंजनिंगमदि बजेट सेदा गोय पुथोरेबा बजेट से यामना फजब अमदि यामना थगनंगाई ओइ तौबतबु हाइरिबा बजेट असिदा अखोय लॉ इन्फोर्समेंट दा हेना मिटिंग चंगगा शांति रक्षा नॉर्मेंसी हलकननबा environment conducive oiba environment ama ohenanaba hotnaba changbra aina khanje aduga welfare scheme and distribution of resources ke matang da aina panjaning ba se budget allocation da ngarai khoi gi honorable chief minister gi budget speech ta yawi khiba bharat sarkar gi oina so 3 lakhs crore khoi gi nupi oibe sing amadi nupi macha sing gi makhoi gi welfare scheme da काइथोपसिदा अखोइगे राइजगी सुसुम सोइ सोइदना मसिदा सरुप याउरी सोइदना तौगनी हाइबा नचिंगबा सिंग थंबिखिबा लोइना लोइना पीएम आवास योजना गी मखादा लुपा करोड़ 3 करोड़ हाइदि युम करोड़ अहुम हेनबसु साबिगनी हाइबसे मणिपुर गी सु याउई हाइबसे थंबिखरे मसे यामना थगनंगाइनि तौबतबु हाइरिबा नुपी ओइबा सिंग अमदि नुपी मसा सिंगदा वेलफेयर गिदमक्ता थाथर इबा सेनफम असे करप्शन फ्री ओइना डिसबर्स तोहनबा मखक मथौ तायना खंजै लोइना लोइना चपचाबा प्लान अमा पॉलिसी अमा मरमदि ब्रॉड एंड अनडिफाइंड एक्सपेंडिचर ओहंदबिदा अककनबा पॉलिसी अककनबा खोगी रोड मैप अमा याथोगा स्टेट गवर्नमेंट असिना इंप्लीमेंट तोबा मतमदा मखोगी एजुकेशन सेक्टर दा हेल्थ सेक्टर दा अमदि एम्पावरमेंट इकोनॉमिक एम्पावर्ड तोनना बहोनबा कांदा टाइमलाइन चलिबा सही लाख हाइदि 2024-25 असिदा पाइखत कदरबा थौसी यामना
ट्रांसपेरेंटली तब यानबगीदमक्ता पॉलिसी अमा अखोई सेमनिंगबगी अपाम्ब आई फोंदोकजरी अदुगा अखोई मसिदा पनबा याय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना था निपान की पिथोक्तदना लेरंबा हाइरिबा सुंबा लाभसेसिंग असे लेतनबा मतुंगदा सुगुम असे थोक्तनबगीदमक्ता अखोई गवर्नमेंट अहेंब मिटिंग चंगगा असोइबसे कराइदा सोइखिबनो हाइबना चिंगबसिंगदो रेटिफाई टाइमली रेटिफाई तौरगा फंगफम थोकपा प्रजा की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओइबा अमदी बेनिफिट सिंग से मतम चाना यहोननबा होनबा तंगाई फदब्रा हाइना खनजे एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मतंगदा लाखपा मतमदा आइना पंजनिंगबदे खोई भारत सरकार की ओइनासो 20 लाख यूथ सही अमगे मनुंगदा मोइसे खोई स्किल लेननबा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से सॉल्व तौननबा एम्प्लॉयमेंट जनरेट तौननबगीदमक्ता बजेट यावे मसे मणिपुर दा सोइदन इम्प्लीमेंट तौगनी हाइबा होगी बजेट स्पीच ता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बजेट स्पीच ता पनबीखे मसिदा इन हाइजनिंगबदे खोइगे हाइरिबा पॉलिसी से इम्प्लीमेंट तौबा मतमदा नेचुरल फार्मिंग दा अखोई चीफ मिनिस्टर ना पनबीखिबदा मेंशन आइदि नेचुरल फार्मिंग तौननबगीदमक्ता लौमी सिंगदा मिटिंग चंगबा मखोइदा मतेंग पांगबा न चिंगबा सिंग तौबीगनी हाइदना तौबतब हाइरिबसे ख्वाइदगी अखोइदा लौमी सिंगना थेंगनरिबा समस्या से करिनो हाइब कांदा मखोइगी इश्यूज मखोइगी प्रॉब्लम्स कैम ले नेचुरल फार्मिंग दो थोरपा कांदा मखोइदा अहेनबा ट्रेनिंग रिसोर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट न चिंगबा सिंग असे दरकार ले हाइरिबा सिंग असे टाइम फ्रेम द टाइम बाउंड अदुगा रोड मैप अमा येक्थोगा इफेक्टिवली अमदि इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट तौननबगीदमक्ता स्टेट गवर्नमेंट मदुगी पॉलिसी अमसु सेमनिंगे एडिशनली मसिगे मथक्ता खोइगे ngarang honorable chief minister na budget speech ta panbiriba large cluster of vegetable production closer to consumption center haiba yamna thaganangai ne tawbata hairiba adum laba cluster sing large cluster sing ase kanana manage tawgadori bano karam haina support tawgadori bano haibadugi koi specific oiba plan di or policy adumadi uba phangde hairiba se sarkar na plan policy puthoga हाइबा क्लस्टर मखै से फजना मैनेज तोहनबा लोइना सपोर्ट तोहनबा अदुगी डिमार्केशन तौरगा आइडेंटिफाई तौरगा तोंगाना स्पेसिफिक ओइना तोहनिंगबगी अपाम्बै फोंदोकजरी अदुगा अखोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर such as the maintenance of Loktak Lake and the Nambul River conservation project यामना तंगाई फदबा यामना मरु ओइबा कहीं अखोगी राइजसिद लेरिबा प्रजा खुदिमक्ता मसिना कानब पीगदो सोई सोइदना कानब पीरगदो अदुम लब कई अमा खंगने तौबतब मसिदा अखोइना इम्प्लीमेंट तौब मतमदा तौद्रिङैदा और तौब मतमदा एग्जीक्यूट तौननब होनरब कांदा प्रॉपर प्लानिंग अदुगा मागी ओवरसाइट दे तुंगदा लाकदौब मदुगी अफबा मदि फत्तबा मखै फजना क्लियरली स्टडी तौबा लोइना अकक्नबा मतम अमदा लोइसलगा मसि सक्सेसफुली हाइरिबा प्रोजेक्ट असे लोइसलगा प्रजादा नसिगे खुदोंग चाबदो फंगननबगीदमक्ता अदुमलब पॉलिसी अमसु पुथोकहनिंगे हौखिबा था खरसिदा इसिंग इचाउ लाकपा मतमदा इरिल रिवर गी अखोगी इसिंगी इमाई खंवांग मंखलकपना मरम ओरगा आइगी केंद्र खेत्रगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा सोइखोई इसिंग से थिंगबा यरंबा अदो मनाक नकपा मोल हिल दगी लेबाक लौबा पेकपा याखिदबना मरम ओरगा नुमित अदो अखोई इसिंग ओवरफ्लो तोबना हानखिदना थिंगबंगम हौदे आइना हाइजनिंगबदु हुजिकि हाइरिबा मोल हिल असे नोंमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया गा सु कनेक्टेड ओइदे डिस्कनेक्टेड ओइ अदुगा फ्लोरा फोना अमा फोबसु लेइत्रे हाइरिबा सुगुमलबा मोल हिल से आइडेंटिफाई तोबिरगा प्रिवेंट कोई डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर से गाथोप याबदो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की मिंगदा कोई लेबाक पेक यादेना फॉरेस्ट ना थिंगखिबा अदुगा अदुना मरम ओरगा सुम इसिंग इसाउ सिना अमांग अता कयाम थोगनग्रे मसिदा आइन हाइजनिंग मदे कोई स्टेट गवर्नमेंट सिना we need to balance environmental conservation with practical solution to preserve and prevent disaster aduga governance and democratic integrity ke matang da aina panjaning made khoi ge 73rd amendment the constitution of india gi makha da PRI panchayati raj institution makhai se khoi ge local governance taunanawa amade khoi ge decentralization of power adugi da makta चलाई खिबनी तब मागी ताम लोइख्रब मतुंग लेबाकी लेरिबा समस्या हुजुजिक थेंगनरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ elected representative oina leiriba ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ arbitrarily selection ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ elected representative ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ democratic principle-ꯗ undermine ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ state ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ lambi thong semba loikraba lambi thong gi bill sing matam sana pithokpidabana maram oiraga chakhat thorangi infrastructure gi road adagi road building construction tungan ba large scale infrastructure da apan ba oi masigi matang da budget ta ahen ba special package natragana ahen ba hoigi tungan ba emat thambiragadi yamna hena khudong chagani ana khanjai adagi khoigi yamna leibak thiba mana ꯑꯩꯈꯣꯏ elected representative ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯅ public grievances sing adu address ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ district administration da ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ phone ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯕ mobile ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ number block ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ message ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ influenced by external political interest is a matter of grave concern and honorable speaker gi puknin chingsanjaraga ꯑꯩꯈꯣꯏ elected representative ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ members singi ekhoi district administration na ekhoi da lack of cooperation leiribasi masi cooperation pinanaba hainningi amadi resolution lohonningi lastly the fiscal deficit is estimated at rupees 1526 crore which is 3% of the GSDP and the total outstanding debt as a percentage of GSDP is projected at 35%. While these figures are within manageable limits, we must remain vigilant and ensure that our borrowing is sustainable. The government should present a clear plan for managing and reducing our debt in the coming years to ensure long-term fiscal stability. In conclusion, while the budget presented by the Honorable Chief Minister addresses several critical areas, it is imperative that we scrutinize the implementation plans and ensure transparency, accountability, and effective execution. Our focus should remain on inclusive growth, ensuring that the benefits of this allocation reach every citizen of Manipur, especially those who are most vulnerable. Thank you, Honorable Speaker. Mathanda Honorable Member Surya Kumar Okram. Honorable Speaker, sir. First of all, Sigi Handaki budget say I have an opportunity to be in this August House and budget Pong basi almost 7 years. I issue budget ki discussion ji yauzare. Sir, na sigi train si sum yenga matamda. I call this budget a copy-paste budget. Ako honorable senior member am nazu thambirame. A squeeze and anemic budget. Karigino, hi matamda sir. It's stable without proper exercise and proper evaluation. Hanagi train se yenga laku matamda. I will give you the example, sir. Hanagi train se yenga laku matamda. Sahi mari mangagi train se laku matamda. Figures ikara change toba. Figures ikara change toba. Adu natana akoi masigi budget sida anova karim to uba phangdaba. Aduna ina copy paste budget ana sir. Hai se masima aigi personal view ni sir. And then budget sida every single time budget sida yengma matamda sir akhoi gi schemes sing laibasing si budget estimate di xyz numbers na hapa the revised budget lakun hengat pa. But when it comes to the actual terms, actual number lakun matamdi, it comes down drastically, almost half the gihena tawa mayam ji yawri tang khai hen handaba mayam ji yawri bas sir sina akhoi gi hairiba budget se ai every single time, every single budget discussion budget se realistic ohensi so that our government in the center
Manipur se ware haibase khanghansi realistic wahansi haibase sir ai thamaga matam ki thamaga dum lakpani. Our honorable chief minister akhoi finance portfolio si paibiriba in his speech mahakna sub sir thamgi that our state has been affected by the unrest. Huziki lariba unrest sina revenue collection da adagi sina expenditure henkal hanba on security and relief operation, inflation, difficulties in movements of goods and services. Sina akhoi budget si akhoi sida akhoi effect tawi hadna sir honorable CM na thangre. But on the other side sir aina thamjaning bje sir akhoi 2000 figure 2022-23 gi RE yengma matamda aduga 2024-25 ki BE yengma matamda sir akhoi sigi figure sida 23-24 ki RE dana sir akhoi gi 45,145 crore lays aduga 24-25 ki budget estimate da 49,307 crore lays. Honorable Leader of the House, Honorable CM ki speech today akhoi budget akhoi gi state si it's affected by what's going on today na sir mana thambiri ba sir adubu budget ki estimate sidadi sir yam henkal e sir it's almost 9.1% growth is there sir aduna masimba aigi view ni go sir masinga unrealistic oiba akhoi growth se sir akhoi center da utpatara Manipur is doing well moi da kari pibe ki dakar kai leri ge haiba gi question number la oidra sir si katane sir I may be wrong but maybe akhoi gi treasury bench tagi masi clarification pibi rakani haina sir I thaje example nam katang sir aina budget sida aina happening ge sir household consumption expenditure survey government of India na conduct of a survey mada akhoi India ki population je sir India ki population ki unorganized sector sida the bottom 50% of the population owns the 3% of the nation's wealth sir aduga 13% income lupa chama phangmada lupa 12 se 50% of the population sina 13% income kada phangiba sir and those people who are living in the rural areas including Manipur yarwaniko rural area da laiba mayam sing sigi akhoi gi unorganized sector da akhoi gi salary chang nai na phangda hai tare no mu chara ta la cha ba kangu sing se what they found out is that their monthly income is around 3,500 and then urban da laiba na around 4,500 monthly incomes those who are working in the unorganized sector sir recently akhoi gi everywhere akhoi gi kano da yaw hrabni akhoi inflation rate is state ya hum matam da Manipur is the highest in the entire country it may be an artificial inflation at the moment but it's been there for more than a year now 10% inflation has it it's nowhere in the country sir other sir 10% inflation labor state sida as you can see also sir hojiki laiba Manipur laiba street vendor mayam nasai honorable member khana ju thambira street vendor mayam phamaiba mayam toriba mayam singje upai leraktabadagi phamai in here sir 3,500 khana tanbadana highest inflation labor state sida sir masigi provision masigi road map se sigi budget sida happy drip se kari no have something sir this is my first question sir ani subada our akhoi MSMEs micro small and medium enterprises they are the backbone of our business communities akhoi business Manipur lairasu later ju khara tawjariba either it is in tourism sector either it is in healthcare either it is in every sector labor mayam sing say production sector labor mayam sing say sir they have suffered like anything
in their entire career. Once they got hit by COVID, after they're getting hit by this unrest, problems, sir, sir, aduna mukhoigi MSMEs mayam singsigi kari paikhat pigadagi haiba government sina specific oiba akhoi masigi budget sida yawbu udu moigi relief haiba tar thabak piba haiba government loi piba ngamnati sigumba mayam singsigi koi mayam thabak piba private sector de pirko mayam pirkadurni if we don't relieve them, if we don't give them mokhoi pamba khra koi budget sida happy dragadi kamaina moi survive tawani kamaina moi thabak pigana sir. Yes, budget estimate da under natural calamities thokiba mayam sida singsigi akhoi kharadi ui akhoi gi kainogi relief and disaster management gi akhoi gi section da. But sir, aina tajabada aidi khangjade ahal laman sing mayam da hangjabani bazar da Imphal mayon da sumaina ising chaw gi bhaije. This is the first time in the history of Manipur bazar gi dukan mayam sing ji khu yongnam my first floor book the loimak ground floor thum loi punamak thumba pochai punamak mangi. It is estimated somewhere around 500 to 1000 crore losses never just there. And then Honorable CM Nadi nahan thambi ki akhoi Manipur da history da tin hailstorm taba matamda kudak ta piba kudak ta kano tawbirang bani sir adubu aina thamjaning mali sir akhoi gi NDRF ki through da akhoi fully damaged hujik piri sidi interim relief ha bagi relief mali sir fully damaged houses the 1,60,000 p bagi adum bagi provision lai hai partially damaged a certain person aduga sumaina gradually my category me am the toraga mayam am demand to bagi sulai madu gi figures sir aina udaba I may be wrong sir but maduma I treasury bench tagi honorable leader of the house tagi maduma tang sir I khangningi sir aduga khoi budget sida I can see a growing debt burden as our honorable colleagues, some of our colleagues had rightly pointed out. Borrowings, sir. Borrowings, sir, 2022-23 the revised estimate 16,158 crore number the 15,000 something crore da actual the lakre sir aduga tai pathok chadragasu we are expecting we are budget estimate handaki budget estimate is around 17,000 crores adu koi honorable leader of the house nadi akoi gi room mama leibadagi criteria ama leibadagi masi yadana hekta puba yade handai thambirakani sir adubu akoi na darkar lairagadi sir puraga loan loraga tawba haise sir pamanate any government pamanate sir adubu future generation da akhoi si yamna achouba burden namak oigadrana. Yes, there is a term called financial responsibility and budget management. Fiscal responsibility in a sir palamise terms ida palamise even if there is COVID ki matamda hana 2.something% leramdai COVID matamda akhoi loan khra hena pudradi yaroi hena central government gi ayaba yorgani ko percentage khra hengat khre adugi matungda amuk khara amuk henkalae adu sir henkala amnina borrowing capacity borrowing kaino si masing si sir yam henkal hebra sir henkala gadi any government lakpa khudingi instead of government gi atop central government gi khoi gi schemes ing atai natana central government gi sponsored schemes ing atai the focus tawdana khoina loan oina loina puraga leiragani hai taragadi sir aina loina pui hana government sida ai blame tawjabagi wanate our future will haunt us noina tawbira misi kari no haina sir si sir thamakani sir aduna akhoi sida yengjaba matamda aina ngasa haijo sir hana akhoi gi sida ahan bada sir
revenue receipts adum yenga se sir revenue receipts revenue phangmani ko sir revenue receipts ta yengsi 2022 da 25,000 crore something phangane na sir khoi pare 15,000 crore something ne sir gap se sir yeng bi over revenues adadagi aduga akhoi handaki budget estimate sida 27,000 crore sir capital receipts da sina akhoi loan akhoi gi capital receipts da phanga da open market borrowing hairo ways and means from RBI da hairo sir RE da sir sida di dum nemhalli ba sir aduna sida capital receipts na nemhalli revenue receipts to wanghalle capital outlay si aina understand tawzabada hoigi construction toriba sari bu kholiba mayam sing sigi mali capital outlay da sir revised estimate 2022-23 ge 8,500 crore lebina 3,400 crore ne sir 100 is sir aduga mamangi sahi gi dana mamangi sahi gi da mamangi sahi gi dana 2021-22 da 5,526 crore live dana actual da 3,253 crore live sir aduna aina ngasai haijagibdo adum budget ti sem da yadana numbers in option ba aduga tabat saruk tu di sungai si dum tarak sir hujiksu capital outlay da 8,616 thambiri sir masiju id normally akoina state ki revenue expenditure sida capital expenditure the 100 is sir in my point of view revenue expenditure sida p the other salary pensions and other unavoidable expenses mayam ma tholok padagi capital expenditure sida sir tarakpra haina sir ai khanjai sir aduga makha tarku matamda when you look at akoi gi revenue sida haitare expenditure mayam sida sir mayam henkalagasu akoi gi revenues da if you look at our state owned tax GST yarakadoriba sir revised estimate da 2022-23 da 2,500 phangane na sir pabirami actual da phangisina 1,867 and this time also we are expecting to get 2,470 adu sir sige figure se actual the 2023 the 1,867 phangi adu hujik 2,470 phangi se sir I can guarantee here that see almost tangkai gi sang da sir handagane because akoi GST collection je handaki thoiba hujiki lairiba situation jina district kayam da su sir ai phajana khomanga mangba do mande and different GST are routing through different akoi gi district in lakpa akoi gi ato district in lakpa GST se ato state ki through the route torga la ai habagi sir indication amasu sir adum phange aduna si gi manga duriba GST se see this is our own tax revenue state's own tax revenue this is our state's revenue sir si gi manga duriba revenue se how will you cop it up haibasi masi akoi gi honorable leader of the house finance in charge na masi amutang thambina ba haiduna sir ai thamjage sir adagi akoi gi lairiba ngasai FRBM gi sir thamgibu da sir aina amutang thamjaning bise akoi GDP growth sir we are showing at around somewhere around 9.1 something growth parliament gi debate amada sir mayam na thamna gi ni parliament da GDP deflator hainam lei sir GDP deflator si akoi gi GDP hotpa matam da growth hotpa matam da sir sinaba term amani sir it measures GDP deflator is a measure of inflation in the means of price of goods and services produced within a country including exported group aduna GDP deflator si 1.7 the p have sir GDP deflator si akoi gi goods and services si akoi gi measure tauna bane nominal GDP
adagi real GDP sidi sir GSDP or state ki or sidi hot pada line ne sir GDP deflator sida akoi ki parliament da nation gi oina debate tawnar pani ko sir sida hai se GDP deflator sida wholesale akoi gi wholesale da yon ba pot se sigi inflation je 3.4 ada government na central government na paramina GDP deflator se 1.7 da param sir aduga wholesale inflation da lerami sir 3.4 adagi akoi gi CPI inflation is sir 5.1. Sir, the food inflation is sir 9.4. Average hoto about sir 1.7 ta de sir. Aduna akoy growth si 7% growth lay akoy India gi nation gi oina 8% growth lay na high sir. Masi chumoy experts in high it's around 4 to 5%. Sir, the high sir. Aduna akoy state ki su growth si 9-10% chatle 8% chatle na high was sir India ki book sigi phibam sida lairab sina akhoina state ki di sir kamaina khoi kaino togani haidna sir ai thamjaning mani sir adagi point amani khatang department amani khatang sir ai thamjage sir hujik yam warba matam sida di what economists tell us is that state amase yamna warba matam dadi magi poorest to the poor sida inflation yam wango matam dadi you inject money to the poorest of the poor aduna ne sida khoi mayamna alai rabasing the farmers sing the khoi prime minister Modi ji gi scheme le farmer gi paisa pi keno to gi sahi kuding gi khoi gi paisa pi gi scheme le ba kisan gi kari gi le mayam sing sir you inject money to the poorest of the poor sir. Sir, aduna ai sahi khuding isu putho ko laksabani Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act manerga haina sir lari se sir aduna koi khungangi lamda chingi lamda awa lariba mayam sing se direct benefit transfer phangnaba ai honorable minister su laibiradi phagadawni tabirangone na khanjai honorable minister chik laibir present minister mamang da pabiramba mamangi minister mokhoi pairing ai matam da gisu ai sigi August House da taga laksagi bane honorable minister the pariba langaki honorable leader of the house su kan hona birangani any FMS chatna na bahidna finally chatna re sir finally chatna re but any FMS chatna bagi aphabam lai phatam lai direct benefit transfer ne tarakte se suriba job card holders in the direct benefit transfer ni suriba material component direct benefit transfer ni tawde but you will get pajana surgadi every 15 to 20 days nang paisa phangane up to 100 days atopa state kar de 100 days hen basu yawe sir masi phangadur se if our state do not give his share in time state ki share se matam chana pidragadi UC lokthok pada UC lobada sir masi akoi matam chana phangdabagi indication ji karigino si sum yengma matam da sir mamangi actual da budget estimate ta adagi revised ta mayam da sum yengma matam da sir actual da loina ma adum handare budget estimate 23-24 da yengma matam da 2,194 crore phangane estimate to wasi merely revised estimate 7,009 khatta tare sir si akoina matam chadna UCP hogdaba matam chana state share thadu ogdaba gine na ai gi personal point of view dadi sir maina leina sir ai thajai next 100 days for matam da it's almost around 4,500 crore 4,500 crore gumba poorest to the poor da chat payaba MG NREs ki fund je handa ki budget estimate sida akhoi 1,151 crore khata da sir masida tar claims aduna sigumba poorest to the poor sat kadoba khoi gi warba matam sida awana mayam da IDB oina lariba person sing sigisu special job card hena sir moi gi saribni government na piriba stipend kharaga piriba adugi mathakta siju moi da
moida phangjagadoribni if we talk in terms of IDPs aduna sir sigumba mayam sing se sir masi muktang honorable leader of the house na masi yamna kupna yengsel haningi haiduna sir ai thamjage aduna masi gi budget sida GSDP wangi se hoi ID masi official singna finance paibiriba official mayam singna loan hena lowa yana bra wangalibra si khatani sir aina mayam da sida aina thangachani mi sir sir aroi bita honorable leader of the house in charge of finance na magi budget speech ta thambiki sir madudi India will become a third largest economy in the world haina sir sir madusu honasi but irrespective of whoever the government is because of the size of our economy because of our population India will definitely become the third largest economy very soon in this coming 4 or 5 years akhoi gi population sina akhoi gi young population akhoi gi growth in the economy sina irrespective of whosoever's government party or any XYZ party sir. Sir, but let's talk about per capita GDP, sir. Per capita income se sigi GDP sigi sir. Let's talk about it. Let's focus on that. How our people, how our citizens are surviving? Koi kamai ni hingi ge hai sir. Masido ina focus to honjaninge sir. Honorable leader of the house sir thambi give sir. Per capita income yengba matamda India stands at 142 in the current global rank sir. Per capita GDP the sir focus to say akhoi gi aina haibet thidok chaba matamda per capita GDP of India se see 2,600 te lay sir. $2,600. It's somewhere around lakh amaga 70-80 rupees ki chang sir. Aduga recently akoina overshoot tawre overtake tawre hariba countries in habatare countries in akoi gi economy da UK yangbiu $47,000 Italy when recently Indiana overtake tawrivni $37,000 per annually Brazil relatively India ga manaba country ni is around $10,000 annually per capita income sir aduna when yengu matamda GDP growth se 2004 dagina 2014 bu yengu matamda India's GDP growth grew by a total of 183% sir and between 2014 and 2023 India's GDP growth is 83%. So further, supposedly if we become a third largest economy in the country, third largest economy, sir, compared to the first and the second, 27, 28, Swaida, the third largest economy, US ka, kano se, India ki GDP se, si gap se, US ka saruk taruk thok pagi ama, $26 trillion ki gap lagane sir. Second largest economy will obviously be China. Aina see 2027-28 adugi reading niko sir aina pathok sir se. India ga China ga 1/5 of China and the gap will be somewhere around 20 trillion. Sir, in conclusion, what I want to say is that akhoi gi lairiba population sida akhoi gi lairiba wana lairiba praja mayam sing sida per capita income henkatnaba si honasi akhoi gi mayam lairiba institute mayam lairiba factories mayam government gi lairiba machineries mayam karai da thadasige karai da tausige haiba mayam si yengaga let's not just on increasing GDP or increasing whatever it is
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯁꯣꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ per capita income si kamana henkalangan haibase let's try to reflect that more in our budget haiba wahi khrasi thamjaraga honorable speaker the chairperson sir na matam khadang pibiu gadam ta ai thagat chari thank you Mathang, Honorable Chief Minister in charge of finance na statement tambigani. Honorable Chairman sir, general point for discussion for budget. See, Mayam, honorable members, Mari Manga, na Saruga Bikre, Adugulina Maru pointing. Mayam Masu, Tambikre. Hojiki Toy Bayamna Naitaba Tokduki Matang Shu Mayam Banbiki Lady Burr, Hojiki State Guerrilla economy Toyba Tokdog Adum widely Marili Nedaba Nati other speakers are Sharvin Sarai Hajan in Buddha Koigi. Last third May, the Horaka say Yama Makai Pagadore. Sidegi one talk land talk Mayamama Leragasu Ekoigi state government Mayamgi Towing Hang Toriba Honorable Mung Punariba Mayam, say Tolop ki, Karigi, Pencil gi, Masida Koi, Palm of our Leptana. I am smoothly Piragalai, Tolop, Mamangi, Haum Pangre, Mari Pangre, Ani Pangre have to. Honorable speakers are Tabiramoy. Hoi, inflation, Karalai. Mayam Nan Ure, Manipur. Nungai Tabani. Adubu inflation si Maram Yang Reko Manipur, the inflation Hankalapagi, Maram se. Lady Bird situation Siga Yam Marilene. Masidai Madom the Yamna elaborately celebrate Madu a reduced on Nanaba inflation Wang, it was in Yamnaba. Difference where the Madu Delta by honorary. I one by one when honorable members in clarification. The Roy Gamaram Jahiang demand discussion Namasulay, but in the Madida pin point by point like Pirakanari. Point by point and answer to Maduma. Is it objective? Sir, I know honorable member. In the House Library of Punamakta, Almaro Nagasai, question raised to be given by honorable member Lokesho. Hojiki situation, she emotionally leader equina. Leader equina Kitang Padaraga, I am elected member equina, Sarkar Paidiba, Assembly, the decision making body, low semi equina, Kitang Padaraga. Libak Tirabi. Relief came the lady, but called it consult orga. Situation Jihana, solved on about Honabarum, my one son handing honorable speakers. I coin emotional in a secretary. My am Lloyd Tolani, relief came the Lloyd Tolani city, Lloyd Tolani city in Tarogadi. Talk a calam the Budusu. Took a Kanaka guy in a Kalakani. Why campaign the Yam Toki? Election campaign, I think we want to hockey MP election to the Kada Kahalo, Yum the Hanjanange, Kada Kahalo, Yum the Hanjanange. I took sure me. Yum the Hanjan by the Kutanjan with the Arab. Sogner is a land neighbor. Sogner is a land, missionary, no, we got the me.
aswai gari thingai ne magi khana budu na te ba sigi sonari si aswai gari ma thingai ne re da khana budu na te ba on this will sir masi khanari se no mai pai ba la lo ba loop yaur kanda kana dra mi hatna mai thadna tawru bane sigi policy program matam lo ba changne ai ngarang su thang re difference committee ma ama central level yauna semaga honari ngangnari tawri positive su lae handare no mai ka ta kuire no ja mi sina da kuire na irang du changna ba ya da mpham mani lai hai ba ni naga ku ki irang da 1992 da ki tau kan 98 thok cha the ku ki sina ko naga sina ko changna ki promotam du da changna ba ya ki bribe adu ya hanar moine changna ba ya di a politicalized tau da ki heta tau ba sina mayam da war ga lai ba isa isen sing da di emotional way Ujik sama insal le nupi me insal le to itu MP walk pada yaw ki nupi ni ka bagi walk pada yaw ki aduna megi relief ki amdu sanga organize oro do hojik hai tam dari police na dia gas ka pe police da hojik video do silai re police do kau na police do kau ta nung thome police mine police do kau na ta noi video do lai re boji nung thom do lai re police mine na tanarak na ba na to buda so engam khar thom be sugum ba pon mayam se koi thohan gi gum je ba ta sian na song na re ba issue si kana ga no ba khoi ma sen tampa ki khoi ma sen na te mi song na re ba issue si thoi ba lan ji khoi ma sen na te ba si khoi ma sen ta han do re ba politics au bu gi ta sian na illegal immigrants or migrant na ngarang lai ga lai ti ga tong ri du ni madu phajana khantu ga wari sanaraga madu su heng wari sabadu di matam lakani but ahan bagi peace initiate tawna ba hujik se silzer da phami aingon da photo lai silzer da community pulam phami nari ba community pulam phami narga moi nahangi ahan bagi lok thok peace ni makha lok thok duri sumaina hona minaga da ba honorable members in dai ngarang su haise members sing mating pang biu relief camp se am lai ba relief camp se ai thai ma lani lingi da su relief camp lai ba ai gi marup khemsan gi da su relief camp lai ba ulo da su lai ba konthau dam da su lai ba adagi thangmai ban khoi kisan gi da su ani ahum lai ba phachana honorable emeri nusan ga maintain tro wari sar ga ari lik tanar ga loina manage to we ba phoi ba thau si moi su lai ba ki ne je khange ba sumaina insan na ri yaro yo na speaker sa lai ba si ingan ji hujik thoi ba pot bu thon ning ma kana me yok de ba भारत के पार्लियामेंट अटैक तौखिबदु कना थोनिंगे भारत चाउरबा भारत सिगे पार्लियामेंट अमेरिका की ट्विन टावर तो पोखाई गिदु कना थोनिंगे अमेरिका की ट्विन टावर प्लेन तोर का हाथ में लिसिंग सिगिबु कना थोनिंगे बा भारत की बॉम्बे की ताज होटल तौखिबा सिगिबा मयाम कना थोनिंगे रेलवे स्टेशन ला कापिनी मीन्स थोखरे हजिक कमी करी दौसी कोई कोक सुंजनब चंगे नतना तुम इमोशनली सागल अखोई पुंजल अखोई सिदा लेब यांखै जे पुंजल वारेब लौरगा हंजलन यागद्रो अखोई सिदा यांखै से अखोई यांखै खोई निफु मंगानी निफु मापन से पुंजल वारेब लौरगा वारी से मोय हंजलन यादोरि ब्रेब हंजन हनबगी दमक सरकार न करी तौद्रिगे हंजिन हन्नबगी दमकता मोय मोयगी युम साबा याबा मफमसिंगदा साबा यारे हाइदना लाख मंगा कच्चा युम लाख तरेत सेमी पका लाख तरा कनु बिल्डिंग लोइना सैंक्शन तौर थमेबा हेक थारक पीदना सिदगी हेना अखोय कैदौ हाइबनो यस लोइन ऑर्डर की आदा चंगबा याद्रिबा जगह सिंगसी याननबा कोय होनरी अकोइबा लैबाक की अकोइबा भेली की अकोइबा मयाम से लौ उबा यादबा ममांग की सही लौ उबा यादना मधु अखोय यादबगी कंपेंसेशन पीरे कंपेंसेशन पीबदु की मथंगदा हंतक अमुक से सपोज कनोदा अखोयगी हाई कैनल लो कैनल ममांग की सर लो कैनल दुफाउदं लौ उबा याय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हंतक अखोय मयाम चलगी कना सिक्योरिटी कने स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स पीर कना हाई कैनल योरे सुमाय तबना अखोयगी स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स लेइबा मयाम से होजि लोइना स्टेशन तौर लेइबा मफम चामगा यांखै हुंबुएना
IRB sidai IRB second MR first MR 6 7 MR leiriba swai dam ta leitrabani loina magi area posting pp duna mafam se loina khaido ga leikre loina semaga leikre aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯗꯩ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 1,40,000 ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯄꯤꯍꯜꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯗꯣꯁꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯣꯁꯥ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯨꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯅꯒꯨꯝꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯏꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯤ ꯈꯣꯠꯆꯟꯅꯕꯤ ꯀꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤ ꯇꯧꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই inside the room suggestion tꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯉꯥꯡꯅꯗꯅꯕ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯥꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯒꯤꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯈꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯅꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯅꯦ ꯀꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯨꯝ 5 10 10 ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦꯒ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯒ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯕꯥꯁꯟꯗ ꯄꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯟꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯖꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯖꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BDF ꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ BDF ꯀꯤ पैसा फजन हेंकख्रबनी मोय आदगी सुप्रीम कोर्ट यौनरगा लाकपदगी तोलोबसे अदुम कोर्टगी कैनो इंस्ट्रक्शन अमा पिरकपदगी BDF की पैसा हेंकख्रबनी अदगी अमना ngasa special package haibdo special package akoi tale ahan bada hek horokpagi da akoi 2000 crore pp na koi haibani madaida huji phawg da koi 500 crore amdi phangre adugi masak da so koi flood ki sina huji ki 500 sidi kano ga mai lende ko akoi kano gi relief ki yum sabagi pira iba laina na bagi pira iba chiang chak ki pira iba siga mari lende sigi 500 sidi tongana
स्पेशल पैकेज दुगी मनुंग दगी पिरक पने कोई अदुगी एक्स्ट्रा खरसु फ्लड अनिरक थोकरे हेल स्टॉर्म थोकरे मम थोकरे मिना कोई हेन पैसा पीना बाहायदना मदुगी दो कोई मोय सेंटर दगी टीम सु लामे अदुगा कोई कन्न होनर काना पैसा अहेन बलौथना बाहायदना कन्न होनजरी अदगी ऑनरेबल स्पीकर सर कोई कनोगी द आसागी अदगी अचीवमेंट सी अखोगी खर खत उल्लेदना कोई ऑनरेबल मेंबर मेगन हागिबदु सुमे सिदैदा कोई लोइना उठप यादबगी लोइना हाइवे यादबगी मरुइबा खरदु पनबनी अदुबा कोई प्रोग्रेस अदुम होय हंदकी सही सिदा हानगे सही गिदी मानदे डेवलपमेंट दा करीदा खरदी इरांग सिना दुम सोक्तब नते अदुबु कोई याम का हेना अइंग साइजगिबदो आसागी ओइरो बीडीएफ की ओइरो लेरिबा मयाम सिगी पेमेंट नुमेन कैदोबा कोइदा थोइलोना नेशनल की लेरिबा सिदगी कोई हंधबा लेते अदगी सागी यूसीपी दबा हैबदो यूसी अदुम अयाम पी अदुबु सिदैदा कोइन लाइसी accumulation agisi kanodagi 2003-4 dagina amal kanna ma hona rakanda ngasagi AG da tharga AG ga khoiga teli tawna rakanda clear tower sakada bu madu gi da kitang dakam ma leiri madu khoi phamin halaga thuna loishinna ba honari haijagi sir speaker sir highway sing gi da ngasai puthok ki ba local contractors sing or not only the highway madu chumme khara gaida koi national highway gi se yamba NHDCL na 70-80% maramdi sum to baka na koi progress se ban blockade adu to wasi madu na maram war kana koi thabak se satre highway gi mawong da center da ama lawr kanda moi gi matter policy wena akoina ngamani hairga da koina mu खरा गई अदुम लोग यागनी अदु मसे अयाम नेशनल हाईवे से जिरी लंबी थोंग से मोइन साबनी मोगी खुथांगदा मक्रू बराक इरंग अदगी कनोगी अखोगी तमेंगलोंग खोंगसांग रोड अदगी अखोई तमेंगलोंग दगी कनो तारगा हबलोंग फावरगा गुवाहाटी तानबग सेमिबा अदे उखरुल लोमदा सेमिबा सुम मयाम से अयाबा हाईवे की लंबी सिंगसे NHDCL की खुतांग पाइबा अदुबो अखोइना हाइबसे NHDCL ना पाइरगसु नखोइगी थबक सुबा मतमदि लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग द मदुगी एडवांटेज पीबीयू हैना हायर कांदा अयाबा सब कॉन्ट्रैक्टर सिंग से लोकल गिदी ओइबनी अदुगा हाना डायरेक्ट अखोइगी कॉन्ट्रैक्टर सिंग न पिरमबदुदि खर गइदि हंदरे अदुगा अतई लैरिबा इंजीनियरिंग सेल सिददि अयाबा अचौब प्रोजेक्ट कुम नतना अचौब करोड़ लिसिंग अनी अहुम ताबा पोतुदि अखोइगी लोकल गिना सुबा ngамदमिना अदुदि अखोइना कैनोद पीरे कंपनी कैपेबल होइबा कंपनी दा मागी चांगदु योबदा अदुगा अदु नतबा मसा गइदि करोड़ लिसिंग गुम योगदबा से सपोज सुजी कंक्रीट रोड है कंक्रीट रोड 3500 करोड़ गिने सीरियस हैरो 1000 करोड़ ने अरे सुकुम बसिदैदा दि लोकल गिदा पीबा कोई खरा वाली योगदबनिना अदुगा अतई दि अयाबा लोकल गिना सुबनी अदुगा हसिकी ऑनरेबल मेंबर रंजिना हाइगिबा पोतु मदु कोई यारिंगे लोकल गिदा प्रायोरिटी पीनना बदो कोई होसो होना जरी अदुगा मखा ताना सोई यंगसलगा होना जगे हेदन मदु माई थमजगे सर अदुगा साइगी ऑनरेबल MLA नूर हसन की होय मदगी प्लानिंग ट्रांसपेरेंट मैम पुनमक से अखोय अदुम यारिंगे अखोय बिल पीबगी मतंग करी करी से अखोय अदुम मैनेज तौगे अदुगे हंतकी लाइबक थीबदे हंतकी सही सी खरा मैम इनकन्वीनियंट ओइरंगनी देंगा से वा प्रोग्राम सेम द बाइबद अखोयगी वा प्रोग्राम से अदुम अतई लंबी सेम्बा खोटपा से अदुम अतोपा सेंट्रल फंडिंग दगी तौरगा स्टेट की ओइना मदु लाइब्रेरी ओइना सेंटोक्सी हैना अदुगुमगी अमा खन्नबा लेरमबनी अदु लाइब्रेरी सु सेंबा अदुगा थबक सिंसु खरग्रा सुसी हैदना अदुमाइना डिसिजन अमा लौगिबा लई अदुना प्रोग्राम मचा अमा तौसु सोइदना वर्क्स की सि तौरकनी अदुगा अयामबना लाइब्रेरी
ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯔꯖꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯟꯊꯕꯁꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯊꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯦꯘꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ 23-24ꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ 35,000 crore ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 32.500 crore ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯁꯦꯝ 24-25ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯗꯦ 34,899 crore ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯖꯔ ꯗꯦꯟ ꯔꯤቫꯏꯁ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ actual salary requirement with new recruitment machine aduga loan from the center ga aduga amana development expenditure da koi handade development expenditure da koi handaba leite aduga hojiki economy survey ki si ngasai mayam honorable member mayam tawgi economy survey ki si koi irang jina koi lotion mangam gi dabani ayamba lotion la bani ayamba loisilabana economy survey gi se koi kainoda hojiki mamang segi irang se aduna yaragadi koi handaki session asi assembly da place tongna baina koi kanna hona bani adubu athuba matamda ai loishna matum ai hona jage data collection si hujik handak chahi hauri kanna mamangi duni thamduri sidi do handak kisu data collection hauri haijabani adagi ngasai gi estimate gi dudai haijakre ko adagi amana union amadi state ki finance ki se center dagi koi yam phajana koi huji phawda support yam phajana phangi aduga state wise allocation da hayeng madu demand discussion dai phajana madu gi details me amsi thamjage aduga work program gi siam nomi dam dai department kari kari gi koi sufficient fund koi provide tawi aduga hojiki aina haje gi bodu bdf asagum gi mo incentive na chingma matam matam gi dum pi not only Delhi ki the pan badu natana I think say sports ki su paisa do only 4 crore hai do di some particular port amagi kanogi khoi national international medalisting aduga madudagi retired or kangbu sing dugi oina haibani adugo si not less than 15 crore ko provide tori aduga coaching khakta gi da crore mari khoi extra phau thamisa aduga ngasai animal mangba khotpa tawbudugi de khoi compensation adum subsana pidna ba budget yauri aduga general increase 10% per year is normal ni koi budget ki increase tawbuse aduga khoi normal limit ki da lairi aduga ngasai gi ama kainogi paisa pubagi deficit ki karigi na haibudu koi dong nai koi madu mi painingai leite koi moigi leiriba fiscal deficit ki percent pi diba madudagi koi handana henkana lobusu yadamnina madudagi koi tadana basu tawri henkatana basu tawri kainogi mapan gi koi gi paisa thadarakte thadarakina tongnabi mitang sita confused leibigano 2017-18 da koi 2,949 crore phangbani central fund se aduga 18-19 da su 2,436 crore phangi aduga 19-20 da akoi 3,183 phangi aduga 2021 da su akoi 4,182 phangi adagi sida hujik latest 21-22 da
3,650 crore frangi sir. Aduga 22 to 23 se da koi 4,384 crore. Frangi sir. Aduna central fund phangna bagi koi gi ngasai GSDP henkal libra haina koi gi honorable member na hai badu maduna te koi GSDP si calculation da aba ado oirak pa ba potu thambani aduna MSME gi matang da honorable member surul kwan haigib da koi sabchana MSME sing se koi promote tori a difference kano da koi gi state na guarantor oiraga na phi dagi koi tawra kana MSME se da around 7,000 crore mo ki koi subject to correction koi moi da MSME gi kuthang da koi pange loan grant yaw ba ke do pange adagi amuk startup nasai porous of the poor da yong na ba haina habi bu yam sumbani hujiki leiba situation sida aduna ne koina hujik makhal makhagi economy revival chief minister economy revival adagi akoi gi leibiri ba vendor sing da tawri ba pi ga da ba senthang kari koina hujik yam mas oina pi ba horeise nahan makta da city convention da tawra ga tawbudu mayam ubirong gani ningsing birong gani koi 330 crore muki ni ado ayamba madu akoi vendor gi yaure grassroots ta yum da adu maru ina akoi relief camp da leiba sing yam kona emphasis pijari relief camp da leiba sing sigi hana moi gi phibam kidang sabi na satha safana bai dana dom da yam kona honari sigi budget sida so ikona madu gi damukta ko moi gi provision thamisi moina direct relief camp da leibi ba skill gi su haira ba khola mana moina direct loan lobada loan dugi singba khotpa da problem leire haina khalaga su madu moida direct burden oidana ba haidana koina startup ki karigi loan chauna piri ba kangbu da moiga khoiga agreement ama inaraga hairi ba noiga tauna gador posi yaringai priority si relief camp da leiba sing da piga da bani haibna singba adugi proposal adu scheme sing aikoigi thamjari aduna lotion jarak pada honorable members sing na hayeng masida sitha nantha ba wal over yaurga so hayeng adum demand discussion aduga hoji adum question oina thajan birak su yari kari khangbining ba tawbining ba leiba sing ba imadugi chap chaba pot mayam do ai phajana khumjage tawbuda bo ai lotion lakpada honorable members sing dagi speaker gi thuda mukana so ai cooperation nijari kramai tawsigi haibadu kaidawsigi haibadu assembly manungda warsu loiraga warsu tongan ba room da unaraga phaminaraga sigi akoida source lei sumai tawi si tori yani haiba aduguma leiragadi I mostly welcome madugi do akoi ai lasu laksege aduga huji mak akoi yam kanna honera matung da area khara dadi ngasi mak adum koi peace ki oiba pot ama chapter ma hangba horani haidna honorable speaker sai sumai thamjaraga amona atam khara pipi bugi dong to honorable speaker boy thagase thank you Speaker sir, honorable leader of the house na yam simdok pile ai sumarak tadi interruption di tongning da bania honorable chief minister na hujik statement clarification pb bada ai da kitang theng na lakhi bagira issues the politicalize masa to ba te insan ba hai badu yam nuai ta hai tare jingang na griba general discussion ngai to badu kana no ta habi ko se lana chat ka dore khoi di leiriba pot sida horiba thoi ba lai bokti bo thodok si politicalize to roga ho to hon badong na chakraga sida phamjari se khoi manga khatani madung tang ai clear to honing sa sida phami ba honorable members singi haimnote tang saigi aina panjare nupi amani ada tawrkanda ngasai relief camp do leibi nate adu laga insal laga relief camp do ki tawrga puthoga taw adu gumdo to biganu haina public ta house gi kuthang da appeal to boi wan koi member gi wanate aisu kanamta segi honorable leader of house na singdok pigi bada segi hoji issue se
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯣꯏꯕꯅꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤ 9-9 ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯍꯧꯕꯗꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯁꯝ 11 ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗꯣ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯇ ꯆꯠꯂꯤ ꯅꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯇꯧꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯇꯥꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯈꯤꯑꯕ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯇ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯥꯎꯗ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯒꯦ ꯉꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯟꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯎꯗꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯃ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯇꯩꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯐꯥꯏ ꯑꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯤꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯅꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯪꯅꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯃꯤꯗꯜ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯖꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯂꯦꯔꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯉ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯐꯝꯅꯅꯕꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ Honorable Leader of the House na chu phamina sina takpirabani na aisu suggestion amatang tawjage khudongchaba mi yengbirakanda khoi legislature singchi punna phamina na ba amatang tawbira mayang wa tana bina ba na suggestion tawjage agenda number 4 ha kanu ta hajau geba khoi honorable na yabiram ni ne leader of house na yabiram na khoi se khoi gi live pa se loi tawthoaba aduga sida MLA pulap suringe tanja sidane nongma khaidoba aduga hol khogi government employee staff ma'am su loi tongra bo si leibise sidang tawraga ba issue sida idi siam tawninge ba kainobu kusala gani dangerous oi khale ba haisa bani tamona ha ji haran honorable sem harani am khoi dum tawra roi for example khoi na mu tawi hara su mu amani dong tarani adu ita de khogi hol MMF puna makchi gi comment se loi lokthoga na
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯝꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤꯔꯥ? ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯝꯂꯤꯁꯨ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯂꯧꯕꯅ ꯐꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯂꯧꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ Agenda number 4, discussion and voting on demands for access grant. Discussion and voting on demands for access grant 2018-219 asi Honorable Chief Minister in charge of Finance na move tawre haina lawjaraga pass tawnaba lokhatchabada House na yabirabra. House na yabirabani na motion na si pass tawre. Agenda number 5, discussion and voting on motion for vote on accounts. Honorable Chief Minister in charge of Finance na motion for vote on accounts 2024 move to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to move the motion that a sum not exceeding rupees 2,390 crore 5,84,960 only be granted in advance to defray the charges in respect of the different departments shown in the schedule appended hereto for meeting the expenditure likely to be incurred during August 2024, pending details, consideration and passing of the demand for the full financial year. High-level motion asi pass to the House na yabirabra. House na yabirabni na motion asi pass tawre. Agenda number 6, introduction of Manipur appropriation bills. Agenda number 6.1. Honorable Chief Minister in charge of Finance na the Manipur appropriation number 3 bill 2024, bill number 10 of 2024 asi introduced down the House ki lip lo begin. Speaker, sir, I beg to move for leave of the House to introduce the Manipur appropriation number 3 bill 2024 and bill number 10 of 2024. House na lip pibada yabirabra. House na yabirabni Honorable Chief Minister in charge of Finance na bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 6.2. Honorable Chief Minister in charge of Finance na the Manipur appropriation number 4 bill 2024, bill number 11 of 2024 asi introduced taunanaba House ki lip lo begin. Sir, I beg to move to leave of the House to introduce the Manipur appropriation number 4 bill 2024, bill number 11 of 2024. House na lip pibada yabirabra. House na yabirabni na Honorable Chief Minister in charge of Finance na bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 7, consideration and passing of Manipur appropriation bill. Agenda number 7.1. Honorable Chief Minister in charge of Finance na the Manipur appropriation number 3 bill 2024, bill number 10 of 2024 asi consideration taunanaba House ki lip lo begin. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur appropriation number 3 bill 2024, bill number 10 of 2024 be taken into consideration. Hojik bill asi close by close pass taunaba lokhatcharage. Clause number 2. Clause number 2 asi pare hena lobiraga bill asi ki part amo in the House na yabirabra. House na yabirabni na clause 2 asi bill asi ki part amo oire. Clause 3 asi pare hena lobiraga bill asi ki part amo in the House na yabirabra. House na yabirabni na clause 3 asi bill asi ki part amo oire. Schedule asi pare hena lobiraga bill asi ki part amo in the House na yabirabra. House na yabirabni na schedule asi bill asi ki part amo oire. Clause 1 asi pare hena lobiraga bill asi ki part amo in the House na yabirabra. House na yabirabni na clause 1 asi bill asi ki part amo oire. Enacting formula asi pare hena lobiraga bill asi ki part amo in the House na yabirabra. House na yabirabni na enacting formula asi bill asi ki part amo oire. Long title
long title asi pare hena lobi raga bill asi ki part amo ina lobu the house na yabirabra house na yabirabanina long title asi bill asi ki part amo oire title the Manipur appropriation number 3 bill 2024 asi bill asi ki part amo ina lobu the house na yabirabra house na yabirabanina title asi bill asi ki part amo oire. Now the honorable Chief Minister in charge of finance will please move for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Appropriation Number 3 Bill 2024 be passed. High River Bill asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabra the Manipur Appropriation Number 3 Bill 2024 Bill number 10 of 2024 asi passed over. Agenda number 7.2. Honorable Chief Minister in charge of finance the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2024 Bill number 11 of 2024 asi consideration taunam House ke lip lobby. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2024, Bill number 11 of 2024 be taken into consideration. Hoji bill asi close by close taunam number lokhat charage close number 2 asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra close 2 asi bill asi ki part amo oire close 3 asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra close 3 asi bill asi ki part amo oire close 4 asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra na close 4 asi bill asi ki part amo oire schedule asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra na schedule asi bill asi ki part amo oire close 1 asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra na close 1 asi bill asi ki part amo oire enacting formula si pare hena lobby raga bill asi ki part amo ina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra enacting formula si bill asi ki part amo oire long title asi pare hena lobby raga bill asi ki part amo oina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra long title asi bill asi ki part amo oire title the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2024 asi bill asi ki part amo oina lobu the House na yabirabra. House na yabirabra title asi bill asi ki part amo oire. Now the Honorable Chief Minister in charge of finance will please move for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2024 be passed. High River Bill asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabra the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2024 Bill number 11 of 2024 asi passed over. Ngasi ki di makha tabe agenda laitrabanina House asi hayeng ayuki pung 13 phawbo ye thokchare.